O te whaatara whātu sa moe le nei vaenga o le aso, ia o le aso tōna i le nei ia o te roa. O lo whapea lava o na whao pea ia le whainga malanga i le nei fo ia tunu tele o New Zealand. Ia o le ua lo na luai ni o tātou por kalame o whapea o na tu insa o ina atu i le malo New Zealand. Lea o lo whaima iai ia malolonga fo i. Ia male o nanga ale tātou si ufonga o taia fo. Ia si ia ulia fo ia le aso o taupoina e toi taliwa tuai ia le whainga malanga i lo tātou no fuanga e masani o na awina mai ai ia le tātou tautua. Ma o nanga e le tatonunga sa moa. Ia le fou ia te utou le tautua ma le o nang whaipea lo si ufonga o taia fo. Taruai o ana nafi ia ma le aso na so o atu wa ma na nafi. Ia pesa tua no ai tātou por kalame ia ina ua wal awina fo i ma anga iatu. Ia mo se teimi mua ua o wa fea ai ia ofisa whaasala lau tele New Zealand nei. Ele ngata o le Radio Samoa ia ma le whapena fo ia le Blue TV le ia Samoa o lo o whapea o na iai li tātou por kalame o le tau te iae ia ma le vai fo lea o lo ngalua tuele sunga ia savea li ataua savea ia ma li ataua manfui i pi o la uana o lo ngalua ia ua ule maua mai nei ia le tofa i le vai Malaya asiata ia saropot to amatu filo i tai au ko le aso fua ia ona o lo fiangai fo i ma whainga malanga i lungo me ni ufa lave o ainga ai ua manatu o le angai loa tātou por kalame ia i le nei fo i aso whaawa wailana au o nanga whaipea ia o mātou talano atu ia ma paanga masani o le so ia o le ama amatatuai ia ma le paanga masani ale tātou tautua ma o nanga ia le tofa ia moa whanua tupai ia se teimi muniliane ia o na mai fuila ia leo le fionga ia leota tuiva singano le mamea o la matu le o pa mai i o la lau whanua i o le la matu ngā lulua tuai i o la fo i lau ele ia mo se teimi mua e le tatununga sa moa na tatou wafe lava i le amatanga o mea uma tatou te paanono manu lava i le atua pio na masani ai ia se fo i lo pepele ne fo i wauli ia lau tu whaafonga ia o si usion fatua o loo tali malo ia tiau ia lea ua tarusangaina tio mi whaonga lau rua mea lofa na iau rua si whafonga ia usunyai le pese o le tātou lotu ia na amatai le o le tātou por kalame ia usi mai o le whafonga na tātou wanga i le tua i se pese o le tātou lotu matwhala Oso ona oli olina loto ya Yesu uia ka ono Hallelujah. Hallelujah. Mama. Yeshua. Hallelujah. Hallelujah.
Oluanganga Yesu ole whaaramai wa oli oli ai pese pese Alleluia Oluanganga Yesu ole whaaramai wa oli oli ai. Whaftai le atua lo mātou tamā malo pule, whaftai le alofa, whaftai le angalelei. Au lia manuia ia le nei aso tōnai o le sapati mo i lātou e tentonu i le kalisi aso fitu. Tai au ena ia o le a mātou whale atu le aso pa ia. Au kerisiano ia whiangai ma le lanolangi. Au mātou ia le nei tū la whaftai tele i awanoa ua mātou maua a o ia le nei atunuu. Ia vi ia lau fio I mea o e whaia ilo mātou ola. Se teimi o le nei tau mā vai fōi ma whaatou whao le nei a fiafi pe a mai a tiute ma whaiva. Ia ai wala au I lau fio e tautu olua mātou e loa nganga pa ia. Whaiu I le manuia mai a te oe. Ia o le tatalo o a mea uma o se ma a leo waila ma tātou wawhiangai. Ia ui mā ngalo mea uma I loa lofa ma loa ngale le Yesu. Tātou ma oe se I o il whai unga le porklamer ne Yesu. Tu ma watu o lava vi inga ia te oe no Yesu o le mawala awai. Amen. Ia. Pata yatu I le uso marfatua, ia, mo le langina o le vi inga o le atua. Ia, se mana ia le na, matangu fia le tatu po fe whasale mausaua me tatu te o iai. Le ia le vai mai o tamalo. Ia o ngā ngatu. Tatu te manatu atu. Ia, po a meo le lalolangi e tatu te o I. Tatu te ngalo ma ia lo ia tatu le puna o mea uma. Ia e ono a fia fo'i a tatu tāpenanga. Ai au tatu loa lava on tatu apa I le pule au o mea uma. Ia whengo fi fo'i o na talia I so se mea tatu te whaatonga atuai. Au o manatu o leo tia I langir tu tai matangi. Ia o se whaapolo fo'i o se whaasangi. O le vi inga, man whaanetanga, o le whaafitai, man whaamanu. E vi I hailo na ngalili. E mese lama. Ia o le nei e tā ase I nei ia le tātou au onanga. Ia o a lava le whitafa le tau mawhai ina ia o mai fo'i I le nei atunu. E le ngata o wompa anga a o ainga. Ua sia I le nei vanga ua loa tausanga ia lefto a toe whi loa ai. Ia e mai se helo toe tu vai mai nei I lau ele. Ia pe na usau iai o tala vou alu ola. Io tala vou a salu te o mai nei lo sfuvalu tau sanga. 17, 18 years old when I was there. And when I was here. Le teimi muli lava. No o wasi ai a inga I nei. I le nei atu no usau I le teimi o lau te se fuvalu. Sufitu. I le sfuvalu o tau sanga. Ia leo ono sfuma le lima. Ia Afrikane la. Pesi umi, no siria mai fast tau sanga. Talu o nau mai ile nei atunu o New Zealand. Ia, o te manatu sa mo o le ua te ai langi le vaenga mo mua tatu Paul Kalame. Ia, ai la a mai lo le ua o mai ia le tatu malo, tatu o ma tatu paanga. Ia, le tofa, po le fitalenga ia mo whanua tupai, Machida Sands Levy ia lea atu ina mai lunga o le tātou au nanga o le ne yaso. E whatarapatu I lau no whama whanua ia piua. Tau sui fo'i la ngona o le nei vai tau ona ea. Ti sa ta tala noa mamau maila. Lea ta mafutana nafi. Ta whioa I tātou tala noa ma tātou ewa.
ia ua te lē fo le suiga e pi e se lava le talanoa mamao mai ma le itaʻi o lea ua feiloaʻi i ou lau fanua ia ma ua e talanoa mai o talanoa atu e ui ona o le lava o loo fai faapeaʻia ona e lē o le studio o lea o te sau ma le e faatinoina ai ae lē o le studio ma faenta talanoa faatasi i le temi tasi se temi foʻi o mai ia le tapaaga iā le ota io i se temi umuamua ae laʻata amatamea ia ua manatu sa moa e lē fou ia te outou e fou aʻu i le atunuu lenei ae lē fou i uō paaga a le siʻufofoga o le taeafou i lana polokalame o le lupe faalele ia fofoga ia o loo e silasila mai ai ia le tamaitaʻi iā mo fanua po le tofa iā mo fanua ia ma sou faatauvaa se temi foʻi o mai le ota ia pei o i matou nei ia o loo tautuaina loutou paia ma loutou mamalu ia i lalo le auaunaga a le lupe faalele ia ae manatu avatia lenei avanua e te faalautele le tafaatalofa ia i lautou mo fanua ma le faaloa ia faafetai mo le avanoa tulaʻepa ia e fon faapii atu i lau faatalofa le mamalu o le atunuu ia talofa sa moa so o se vaega o le kelope e maua mai le auaunaga le lupe faalele ia malo le soifua maua malo le alafaʻi mai fanuga lelei o le taeao ia o lea o le a matau mafai atu ina ia oto ma faalau iloa nisi o mea o loo tutupu si o tatou atunuu na ia faapea ona lava silafia le mamalu o le atunuu faamasino o e Samoa ia alo maia malo faafetai ia o te manatu o lea ua tase e lua ai i lau faatalofa ia o lau tofā ia o taʻu malava lenā tole e se foʻi uiga ma aga o le tau iā outou alii ai le faiatua se tala e uiga le tau tulaʻepa ia ese le manai o siʻufofoga le lagiiga o viiga o le atua tai malo lau afioga to le afua ma fatua manai e siʻufofoga io le iaga o le tau ona pō ma lenei aso ia te faitete ai foʻi nei te ua faapea o le tamatele mai meleke e masani o le ole snow e te ua fuʻeia o le fulua e te leʻi taitaliu i fanua le tinā ma le fanau tai na oso i tai ana nei le taeao na ua alu le eveni i le i tai le mlaevalele ia ona mafea nei lea i fanua tanu o vai o ina yo matua iai o matua fetoʻau o iai se taimi nei i le afiafi pe aʻu ma le tapolokalame ia ona o lae o loo i le falesā ia i latou i loa tonu le mea e iai ia pe o le mafuaga lenā e iai le peo timu nei taeao ma ligi lava timuga i o i le lata le maleavaalele ia ma le savili lava latou malu savili a o le lava tatou i le sama e faapea uiga masani o le tau outou a fo fato le tau e felanulanu waʻi o le taimi ua matoaʻi ia lea ona e silafia ana nafi ia le tagaʻi mai tulaʻepa ua outou e faagaina le ula le faasoa na mai ana nafi no saulotu o loi tonu pusaʻaisa you know the roses are still alive anyway o le taimi matoaʻi muga la e te lefia alu i fafo le la pero na e silafia ana nafi tatou iai le maliu a o nei le taeao le tā le whaalwaweau na usoi tā whewhinganuenga o ka le malosi o timunga ma le matangi. Ia. O lau mōri maufu le nā ona o leo te whaitaua ui o le sama. Yes, it is summer. Io o le taimi tau vevela tau mawhanawhana peitai. O mai ni so le na mana ia la so mo mua na o mai ni. Ma le asan soi. Ai ona nafi mane. O tūranga ese ale pe o leo ele o malulu. O savili. Savili, io e. Savili lea e ia le fo ia whaita po kalame au wa longo tu fafo le me o savili le pise fo mai o le afa. Ai lona winga fo o le taua o masane o to nei pea. O le masaniai, o le na sauna o titi latu ia pe ai ona mata i lungo o le TV o lo sa wai warnings
Wa o isi vaenga o ngā anu o New Zealand o wa iaile emergency declarance i ngā o ngā momeo flooding lo longa. Ia o lungale North Island o lo o mai tau waile leanga o lo longa i aile North Island. Nei le tae ao sa utala no atu i sho ainga i le lo i Christchurch e whapena fo le leanga o le tau i ala tau i le lo. O ta vilinga o sa vilima ia whapena mai fo o Samoa. Tai le sa tato ia le ainga le maliwa nafi. E whapena mai o Samoa o le leanga o timunga i Samoa. Ia, o lo o pauala o lo o langi le lei lava ia mātou i California i fuela o whanongo atu i telefoni mai ala mātou fo i ainga i California o lo o ia i lava non tūlanga langi le lei o le tau malulu a suru manosi le la. Sa o... O lewa ula malali o tawhia, wa sui umal tau o New Zealand na wa ea fio mai. Usoi. Maro safe. Ia, o le nale langona ua whaftai fo i o mai, i o mausa ua wanoa e utia sia tuai i potu whaasala lau ia ale Blue Wave TV. Ia male na fo i le Samu Radio. Ia o ni ava no fa auro ia e tusa fu i o le vala uri o mwhai e una o mori mauina ia le lava tā pena facilities o lo o whaina ia i tutonu o ia elenga te lea au whainga ruenga u te le no o latu le radio Samoa ua mānawa uma ia le au whainga ruenga atoea o Savea atoea o le atau o Savea ia malana potu whaasala lau ia pila mo te atu le inis toea o ia. Ia, o la paua e sau notu la epa. Te tasia la le ofisa fasala po le studio e tele i o iai. Se eva ai producer ale tamamai leo pulotu. Le ai tati e langa o napi te amu ia whan. Ai maua sa ua no le studio na. That would be great. That would be nice. You'd be lucky to see if there is a studio. Oh. Yeah. Mata Wi-Fi asina. Te lo na ua pile api na le tele o ta ia ona wa udu te sau pa sia ta fau ale te lo tele na sa ta pena ia tam ta melia mata ia tam ta mal falon o nei le tae au. Ia. Ia sa mo moli alo ia i le isi sui o sa fata mua mua. Mantua fuile na tata mua. Tunu mafono. Ia, o le ai o ia sa anapu. Le mea lea e fio ai ia anapu tei. Le sa tau vai le tato paloka ia au kuso. E tonu sui o le fast o lo fatulai mai e ina. No inga fai tunu mafono. E fai tunu mafono. Tu se tolu mai i sa anapu. E tasi mai o sa tawa. To atasi ala sa tawa na ole fionga ia tunu mafono. O ila ia sa anapu o lava ia. Lela na momoli ai nei le tae au ia le fionga ia tuinga mala tama paa. E na momoli nei le tae au. Ia pefo na sau no le fionga le li pale mia. Ia e le mawhaina lato te ena ma pe musue. E talia sesi, talia uma, ai ia le tautanunga, ia lava le taimi, e tala no ai masoa le pule, mai lo ai po le ale tauna whai. Ia, le lawa wa umara whaalo alonga na whai nei le tae au. Ia, se i uma o wa whai asina pisi, le toi maua se taimi e tala noa toi le fionga, e le li konsula po o ani ta penanga o a whemo mo le fionga ia, ne te ua le maua se taimi mo le fionga ia tunu mafono. Ia sa Mulea mawhanu. O le suila lea o ele swafa? O tuinga mala tamapaa. Se tamaitai peseli? O le alii. O sofa to lua tamaitai to lua ali. Io Tu sa ua lua ai la lea o sui alii. Ia. Mai isa naku male tamaitai to atasi sa naku.
Ia to lua ila te mai ta ia tun mafono mai o sa tawa. Ia e tatu talia pe ona saunoa le fionga le li pale mia. You know, o le mea ia tasi se suia e tau wā ai o mai ia en fai lava le taime so ai le pule ma fai se whansoa. Ia tau mai la lea ana pōna o mau ingaina lafo ina mai ai ia le video o le whamawenga le fionga ia apulu, Lance, Polu. Oh. Yeah. Whamawai mai o le aleto a there o ia as a managing director i le Samoa Media, i Talamua Media. Okay. O le ua whaase tua ngalu ona o le a ia le ata utino le fionga ia apulu o le ai o iai le singa luenga i te tono le official palemia o le a la ia te kinga. O le tautala la lea le afo le Talamua Media ia le uso ia langi Keresoma o le ona replacinga ia le fionga ia apulu as a managing director ai e se tangata o lo fatala noa e lato te whaawa winner po kalami foi leo le lavasinga a le afo le Talamua. Na fisini ngia la ia le afo le tausala ia langi ia le fionga le li sapule ia apulu. O lea sa lau malu ia solo mai ia tala whapea o ia lea le la avea ma press seka le ale malo tau tino la apulu e le ai. Ia o te whamaunia la wa le no matamata na fi le press conference le fionga le li palemia mata ai o lea wa whaasala lau lea wanoa o le press sek le sa iaia na nai. Pena e ese e lunga atu le sivaenga lea o ile ita ua maila po le ana na ta mai o le lunga atu le sivaenga le official palemia. Le la o vaila ia fionga ia apulu. Ia mawhamanino mai e foila le fionga ia apulu tūlanga ile wa whaase tuanga lu e se ia ma leo to iei longa ingoa to say leo to iei as a managing director or owner, business partner, whatever. A lewa tuu lona ingoa lau e o iyo stangata whainga duenga. O na lewa se mai male au nanga o le Talamua. Le la anga te le new. Which is o mea masani o mea sasao. Very professional. Being lesa se senga male tangata peo le fionga le li palemia. Ele I no foire to finga leo le fionga le li palemia. A o iai lava to finga fa min staff a fai puli. Na o lo I natu langa. Ele e tau iai longa suafa I te tono o pisinisi. Ua fa ma o yatu I lona fantua mo na alo. La tau te tau ina pisinisi. Te whala tūlanga le wafai e le fionga ia apulu. Ia e wha malo fo I nei au na ma nei fo I tamali. Le la tau le tautonga whamaoni, le lato te whai eilangi o tonu, o ese mai, le awane I eile le tūlanga whangange e whaawinga lua I whapia, o le labai te tonu o le palemene, o le whai ala tau pisinisi mauai, you know, tōlo pulau whaftai le lo whaletua I nei whai tamari I malato tautonga. Ia lela pe ua a mata o na sili la ia le atunu. Ia pe foi o ia. Mela o manino mai e le o se replacement mo nanai. So io lela a wanta ta uma le atunu. Po le ala position le tonu o le official palemia. Eso sabe. Pe ese official. E te tonu lava vaenga le official palemia o te tonu. Ia se taimi a mai se whaalau I loa au ili mai le fionga le li palemia. Ia, na manino ila io au fala. Mana ia. Ia, o si tala fia fo ilina ia mani swinga fo o lo o anga. Ia le fo whanong notu o le ua to fia lava ia le li pule o whamsion o whanung sofa. Ia po le susunga I le papali I John Taimalilangi. John Taimalilangi. E whawawina Maurice Sorutosanga. O saule? Sorutosanga, io e. Ia, mo foi na watu whamanianga
E le sunga le pali tele John tai malangi ia malo le tautua alo i o whaiva. Te mea mata ina tu la epa o ana nafi aso leila so sifuluiba, sorry. Yeah. O lo o yesi asia singa le vaenga pule ale au whainga luenga po le company tele le ale Starkist i te tono o sa tātou atunu. O lo whapea na lato whono haima a fionga ale tamaita I mean star o tupe le fionga ya mui pola na rosa o le director and senior management ma le HR management ale Starkist. O le watanu atu Samoa ina ia faise lato engagement within government with portfolio ina ia whaalelea le connecting o tangata whainga luenga ia watu te tonu i te tuila, the labour mobility, ia ma le workforce development mo tātou tangata. E se le mana i o le nei, le au nanga nei whai whaatasi i le vā o Samoa i sisifo, ia mo te tātou polu, ia whapele mo ia tutuila mamanua. O lo o yeila nia lātou fuafuanga e whai, mo le whaalelea la lea o le au nanga e maisi o tātou tangata whainga luenga o le watu tutuila. Ia mano fuanga la fausieni no fuanga no fuai ma malu pui pui ai lātou. Ia mantua foi, o le mele o lo tau mawhai e whainga malo. Ona to tele foi o alo mawhanau leo mai nei RSE, ngā luenga whaamai taimi leo mai nei New Zealand, ma Australia. Ia ele I iai se sesi o nei fo I alo ma whanau ua whano se soifua mai tutuila. Ai o lea lava e tupu le mea le nei I a tātou New Zealand ma Australia. Ona fo I la lea e esel mea o lo o maia nei alo ma whanau no foai. Ia ua maua I la le tūlanga whale o le wha o sosoina o le inuinga o le ava, wha o sosoina whala o whasainga, lea lawa o isi la sanga. Mama waila poponga ia lātou. Ai whawhitai o lo o malu pui puia le whea inga le vāo tātou matutuila mamanua. Ine le lapta ngala le vava ai o tangata whainga luenga. O le tāua na o le vaenga le o le ato Samoa. E mo ia ua lewa o na whaia whiutanga ina I le vāo motu e lua. Ai le I o ni o ngai e so o tangai tino ma mawhauwhaunga o tangata. E mo ia peita whiutanga I ana o lunga. Na o lunga I taitai. Peitai o le ua pai mai tangata nu. Ne ua langona tangata nu of both islands of Samoa. Ia le tāua o le mea o le manino ma le malama o le nofo le lei ma le nofo whealwhani. O Samoa lava, o Samoa. Pe sae, pe sifo, a ia manino e ona tangata tutupua I leo ngā tupulanga ma le tupulanga. Ona o le ua maa vai, ona o swinga o le ngoa Samoa ma Amerika Samoa. Ioe, pe o le pe ua tuputele ai, ia a manino le ua amata mea le whatutua I le tua Samoa utasi. Ia ma ila ko vana foi ma le lutena ko vana Amerika Samoa. E whatupu teleina le mele o le whemala malamatai. O le iloa, o le me manui ai, ia tuila manua, e manui ai, ia porum savai. O le me manui ai, porum savai. E manui ai, ia ona sa o le tala foi lele, o le me le lei ia pia. Lei ia sa. Ona sa o rola ia leo upuia. Ai awhapena le taulangi o upuia. Ai le mwhai un whatinuina. Se seno la ia lea. Ia, e aso whingara. E moni sau noanga, Moni sau noanga, o inale mawele nofo whealo whangi. Se lango mai, I le tau inga develop, ia si o tātou fo I pito I polo masawai, ia whapena fo I tutuila mamanua. Pena sau noa le fionga le li palimia. E ui lava I ngā luenga whaavai taimi o I New Zealand ma Australia. Ai pe o tutuila number 1 le te leo le value o le tāla e tasi. Yes. Ona o le mawalunga o le currency e le malo tele meleke. E tasi tāla tutuila. Ai o atu ia pia tu I titi tolu tāla.
Ia le te mai tauina foi vai aso talu ai te luani va aso te li sau sai foi sia mātou maliu sa whai e Samoa na la foi tupe o le maua lalo le rate o le tupe New Zealand Samoa. It's under lea la vai lalo o le tāla ono sfulu le tāla. Ia. Ia, pi o le sa o le tala le fionga le li pale mia. Ia e tu sa fai tau fia afe te sau e te aru New York. E tau mawai se US dollar. Ana lo me ia e tutuila manua mawai na. E tutu sa le tala Amerika le i New York. Ma le tala Amerika le mawai. O le tau ale na so ta inga lea. Tau ele o mana natu ia ili to tele o taitai. Au le tasi le me tau o le mau le lei. Ele taitainga ale malo o lo tuna mai ili te minei. O le ese senga mo currencies ale lalolangi i mo le atina. Ia se vai la le vai ale fionga le li parmia. Ele te le tau turi te sau te alu i New York, pe te sau i LA, pe te sau i Fair. Le ai na lo oso e tuila. E se taua. O le matango fie le na mo tangata whaonga ta tau le mafau i oe. E atina e al fele le ma te tele se lo wita le upu la wia. E wa le u fa se le whaonga ina le upu. O le upu ai o le upu. Nanga e tatu te whetawina e fia ni la wia o tuina. Ai uo tatu whaonga se ina le upu. Nā sora ngona. Saro ino whanga langa pi fōringa mai ua no fōringa talea. Ma classified ia tangata. Ma le tuinga tangata, ma le tuinga tangata. Ile whanga ino upu le lawia. Nā so whininga? Moni lau sauna atu le epa. Ona ai o le titilo. Titilo wha whau. O le afi o se tama i mea le titi. Mali. Au mea o le mea te le. Pela le o ngofo ima transparent le whainga. Wa wha se se le whapea. Awa te fia la wia. Meaning, awa e te fia tama matua. Awa e te fia te matua. Awa e te fia mau mea. Whapea o yo tangata popoto. Well, to some differentiated ia le tu ai ngā tangata. Iau ia te whatu saina o se whailonga lanu. Because that's how it is. Awale le whaia whapea ni la whonga i tangata. E le whapea o le fia la wia. O le tangata o tau mawhai. O le tangata o lo tau mawhai a tinae. A o oina. Sona sonale ma whau ina toe a o tau ina. Ia maua se simanu ia sili atu. Ia oi foi se sino na whaia le saunoanga. Oi foi se sile o le toe ina foi le e no whai ngō whapea o la wia na lo ia la iei te tonu. Ia o whea o whai e ana la wia. Ia na wali o fi uma. Mani, ta iei se o antinga mata TV. Ele se tangata foi le ea foi fie me tau porkiki. Ai mata la ai o so ela le saunoanga foi ele fionga le i palemia. I ele mata whapela si tala siro matua. Pau, e se lo fia i ta i ore malo, te le masani ai. Ai, e fōringa mai o se tangata e matala. E ala luna mawhau fatu. Oi, e se meta o se mata moe. I oi. Me siro mtu. E se o mena o te et mai na ta i ore malo. Olea, e matala. E se mani fusina tuinga upulana te whiwhalunga i e le whapea e matala umata i tai. E matala umata i tai. E se ala tuinga matala. E pe o le mea le tatu te tiro i ai. Ia male a lunga o le malo te mnei. La se whininga. O te whamo ia le tala lea. Pe foi no. Ia lewa whai maisio anti e fia i le fionga le li pale mea no tangata matala. Pe foi no uno faso atu telo taimi. O le fionga le li pale mio tangata langa mea le lei sa ili malo. O te whamo ia la le tala lo anti. O nga le mafuanga le o lingo whamo ia tu la epa. E moni e matala uma ia taitai. A titilo ia i taitai ngā le fionga ia tu la epa. E leo tangata whai pisinisi in his own life. Whapea foi le fionga ia le sau whapito. O le fionga le tātou pale mielo ia nei. O le tangata sa ili malo, tangata whai pisinisi.
e te saili o le ale mea lelei maua e le siala ngā tupe lelei moa umalo ainga. Lea la ua step out of the arena I lona ainga le raninga o ang pisinisi. Le ua run I lona whantua mo nalo. A le ua step by saili le manuia mo le lau tele o tangata anu o Samoa. And that's exactly what he's doing now. O le titilo I awala, mawai tupe mama tupe fou, ina ia sa saa mai tutonu, e ati na ele malo. Maua le manuia le malo, o ai e maua le manuia le, e manuia atoa uma Samoa atoa. O le manuia o lo o tau mawhai sa ili, fa sa fua I le atunu atoa. Malo whaftai, tā ua i si maisua le ua tā talanoa I le tūlanga o characters. Ia, e leo, le tu ainga te tai. Ioi. Lua na talanoina o nei talano o mai nei Amerika, o nei New Zealand. Ona o leo te sau mai Amerika, o te nofo I le malo o tele. Pe ona te tuliloala o fesili tūlanga o le tai o malo. E tania to tele tangata I le pa le fo le parmia le presidente le malo tele temini ona winga o nanga apena fai atu o ta malo ele se kanga porkiki o tangata Yes. e loa le leir ta malo le fai deals mai se no ele leilo na mafau fa pisinisi e foi la mea tamaro le tama fai feitai tangata. Ioe. Ai o lana wa aia I le loto I fale o le malo Amerika. Tango nei la tilo fa ngai ma e tai fōlinga na winga mananga pio tule epa. O le whaatino ina o no tiutem fai. E wala I sini tule e tutusa mai foi. Ioe. E whaapisi nisi lona mafau. Ea, e sa ili, e langa, I mea, ina I wha le leia lea department, wha le leia, e le tau le mawai se mea ka o se afoi, o se mea o alofanga, e pepelo, le aleng tatu whapena le tatu corrupt. Ia, e le leia le tatu upu leia manino leiai. Ia, o le nati, le aso I le vanga. Moni la sananga na tule pa peno fatu ia. Ona o le fionga le palmiol o te ira tato malo te mine na tupunga mai I ona matua I ona tua amale ainga tangata fai pisinisi e sa ili le manuia o le ainga a le teimile ua le o toi to tono le ainga a o le watu lai o le tai o le atunu atua o ia la le wa ngafa mangaluenga sa ili me maua le manuia mo Samoa atoa. O le esenga na le ia nei ia le tauno fa fetai le fionga le li palemia e le nofu le lei. Sa ili uma vaenga o matanga luenga le malo o lo iai fa le tonu o le ale fofo le fa fitauli ma le fa fitauli. He walks the talk le mele fa nei. Na ngai loa alfa le tono le mtanga luenga ele tau fatali e tu masamali sa ili le fo iai. Ia, sartai tu leo mai ia le tau foi matapaanga. Ia, la mai lunga. Ia ona e fatal fatule iai e fai mau tasui. Ia, la fionga ia leota. Ia, sauno ia, mo fanua. Malo so fuela wa fionga leota. Ia, wa umatua le tato lunch le vai aso wa te nei matatu ta api. Ia le toi whelongo nai, ia, alo maia. O le nei wa maa mata mea ma le tato tonu mai Amerika. Ia se e watu fo ia tatala noa I meo lo tutupu si o tato watu nui Samoa. Ini mea le lei, ini mea fo I wha le lei iai. Ia, alo maia. Ia, aftai tele lava mo le whawhiloinga, ia, whaftai atu fo I le loa mata mea fo I nei fo I te malei tu lao le aso. Ia, sa mana ia la te whalong longo whapea ai longa o le mana ia fo I le lua sa se lua, ia ai wawhanua, ia la tatou alua ia lau whatalo whalnana
na moli ang lela ia fa pe fo ia le sunga ia tu lepa ia toi fa talo fa toi fo le malmal pa ia le tunu o fa pe on fa funga mai ia me se fo lo sa se lo nei vai taimi Aftai. Malo faftai. Fatalo fatfo ia i lau fionga leota ia na ua fetalai mo fanua fai mitatu sui. E te pai mai, o le matitala noa ili mta upua. O le ia mafanua tu ina tue palau tele mai tam ta upua ia ona pi mai le ia le fionga ia leota matfalon. O te taton foi leota e te au fatasi foi masemanatu. Tulanga lea i le tainga le ia nei e tato whainga malo o le fionga le li palemia o se tangata e langa mea sa ili malo a wā se manuia lau tele o le atunu. Le pe ono o whai atu le ia tu la epa. O le se sengo tainga nei. E tainga atu la epa. E leo se tangata whai pisinisi. You know, it's so he therefore ele yeso na tulanga whaangale it's a ili se manuia mo le lau tele o tangata. So o mai fola le fionga sa whapito. O le se senga la matato te taile iai ne le fionga al palemia o tangata na tupunga e io na tua tangata whai pisinisi. Lela wa umale sa ilinga o pisinisi mo le leo ainga. Wa avea o io le tamau le atunu. O leo ua whaalau tele lana sa ilinga a wase manuia sa fua i o tātou tangata. Ia. O la wa ufa o popo atu le na ia i le fionga i atu le epa. Ia, sauno ia, leota, la sufinga lo ngale. E momoli atu le whamalo, man whaftai le mtaupu le ua langa. Ai sao le ale saunanga mofonua. O le taitai le nei. E le o whaia mo ia malona ainga. Ia poso na i tu malo fo. O le whai mo sa mo atoa. O le langa mea la le o to e tātou to e wā ai atu nei. Ei ma to e sila te le atunu. Le o a fo i tātou a uso i Amerika Samoa. O le o to e whawhau le tātou sotanga lea. Awai mana o mia Amerika Samoa tātou te mana o mia fo Amerika Samoa. O se tai lai pito sili ona ola le lona soifua i to tono mene o e wha to e whaia wha le o le atunu e matoe au mai whatasi ia atunu ia itu ia lua. Peo lau fo na wa iai no loa mai fo ia le sunga i le fionga i le li palmia o la titi. O se tangata fo e se songa yo na fai pisingisi mai fo ia le fionga le li palmia o la titi. Ia o mai la teimin nei. O le training nga moa mai le vai teimin na o na matua. E la wala ua o tatu sisilai. O le mea pito sili na taua ia te au tu le pama mo whanua. O le toe wha foi. O le mele o le toe wha foi o le mele o le tū maanga. Ai maise le wha alo i te tonu al palmene. O le mea pito sili na taua ia u i le fionga le li palmia. Yo. Ia o sauna to e tau whapopo atu le mtaupu lea ai mana ia na e whasoa pea ia lo finngalo ia o nau tātou tatano ai pela ia le tūlanga le. Ia, malo whaftai pi mātango fia lava ia whawhongwhonga mai o le atunu i ni o tātou finngalo taito tasi. Ia, ma whanua o na pio nai ta oto le tele o mtaupu ina. Pio na whai atu ia te urua le to fine ia maruso. Ia pe o la ta faonga ri ta te o mai le nei tunu io ia pe te la o leva na tau ona tele nta bulu ta pena ia ia mo fanu fa so la sim ta puna ina ta te fa soi Mana ia tele le foi le melo a mai le fionga le li pale mia o le concern i le tu o le education ni tu tau la o onga man to foi le o le masina le nei o Januari e maua mai ia suenga alo mwhanau. Le lana whaalau i loa le fionga le li palemia. Tele ni kolisi e le o ausia, le papasi.
le la mai ela na concern a whatever na o le me whatever a o te whaftai la fionga le li palimia e le o nga nga maua le tūlanga wo iai le o nga whanau sa iri lo le vai fufo le la wa whai ele fufuanga ma mai e foi la fionga le li palimia pe na silingi ele autostala pe ai sia wale na tupu le mea nei e moni samnoanga le fionga le li palimia man tua foi sa fai tasi uma pe tasi le tu malo o isi tu malo e ia o nga tulanga lua e iai kolisi o isi tu malo e leini kolisi a e o uma ia isi tu malo po fele si tu malo so ole ier kolisi e o ia na whanau al melen tupu nei pe ia wa fai lava lea o nga le nuu ia wa fai lava tulanga lua wa mawaila le mea lea wa vai ai le tele fai a onga wa le lava fai a onga i le kolisi wa split up fai a onga wa le lava fai a onga la tau te o ta wina le tele o le whanau lela wa mai melena sui e fo ia fai ngā malo i le taimina sui ia le system le o le whaonga ina le fai ngosu inga wa ese le syllabus le sa whaonga ia a le whape o tatalo ina la le fionga le lipa le mia marka peneta le fionga le min star ia Dr. Aiono e ke Roma ina ia fai se fufuanga ma tapena mai ni me to e fai ese fa le leia ina ia maua alo mawhanau ia wa atulanga le mele telo isi tamaiti wa skipi ia vasenga and by the time e o mai lunga vasenga mawalunga wale tu sai le mafau le tamatiti ma le mamafau o avenga o suenga mata upu tau suenga ia pe la wa le faso fa fetai le fionga le li pal mia marka peneta ile tilo to le tele fa fitauli mantua o le onga o le lumana ile o sio tato atinu ale le leila ya o ina o alo mfana o aini tama whanau ile lumana ila tote fa awau le ngā ruenga ina ia fa le leia tato atinu Malo whaftai mawhanua ia on e tāua si mata upu leo tatu i leota. Ia e telefoni tātala no leota mei e taua onga. Ai o lea ia i atua inga matala o lo whapea mai. O le toa tele o minsta ma meo ma le taitai o le atunu e le untangata le ni onga. Inisi foi o a foi o le tio whaasala lau o lo latulanga noinga ia. Ai te manatua ui e le tele i ele kako energy e whaamtala i e tu inga tangata. Ai o le tau o le mele wa mai e mawhanua o tulanga o a onga. E te loa. E ia onga o le matu o le tau o le mele au mai e le fionga i le li palimia. E tau mai mala onga le matu i tu malo korisi o mata e vapi. Tasina korisi e mana o mia fisoswani. O foi lá da baba ai e kalesi korisi le matu e kalesi e fakasa. Na esa wa inale tala e mana o mia o tele uloa lapo mo o mia fisoswani ona o tulanga tautongi po o mea tau facilities o falea onga ma me fa pena o tele manino. Tia mai so fina ngaro le o tele vanga le fa mo mo. Mana ia le mele wa mai e mo fanua. O le polokiki a le wali ia nga o le ku mai lava o lea faipule mana o faise la tu fale au mana o faise la tu college mana o faile o le fala vela na langa wo mai e tau mawhai e whai nene o aonga ina ia bau ai pea i o la tu wa vanua i tono palmeni ai le sa i se mea e tala whea unga ma whai a unga male amount of whai a unga la iei. Te leo whale a unga lana to e tāpuni uma. Whau, le uma na whau, tāpuni. Aisea, langa ngā langa whai. Onga ia, maua pea ia le vote e le whai pule. Ia le mea mua mua nai la uwa ai le mea o tupuri whawhitauri. O le mea lana lua. Wale aise nau ta inga o toi ai fo le i to tonu o nai whai a onga.
ina ia whaale leia le tu ole o aonga. Le tele i o le result leanga lena o i whaale tonu lena umatu ne. Tele i o le tamatiti le pasi. Le fesili o lea ua whaia o ngā whiawhi. O apoe o whaia nefuzia mo nise si ai o i Samoa. Vea ia o ngā whiawhi fo i ana i tangata i o peila o tau tele atu leo tangata i vea la tau tamaiti lea o ngā whiawhi. Ua wha tutua na ia le. Ai mana tua le. O onga ia a onga sawa ia le tau no ia onga. O onga ngā lesu e suenga. Onga whiawhi o onga soswani i mea onga tamaiti. Ia pe o la ona baba ia tu ia i fo le i le tulanga leo te baba ia tu ia. Ia o tato i le tulanga leo tu le pa ia ana na batoi fo ia se famtalanga o te alu i Samoa le so lusfu tonu. Mateo male IT o le usa fo ile na maia ia so swani le Mateo e ave. O meo o laptop se ave whaongai i lalo la level le lalo i le primary school. E tolu rani a o ngai o isa wa i o leo o filfili i e ave i el sosani lea. O le pela na le o loo mafo faule e tu le pa ma mo fanua. A le leinga pior mai le i lalo. E o tu longa wa matua i mawaa le a onga altamatiti. Ma nei a leo tatu tachi le tu leo a onga. Ono le tu tonu ale leo te nau i e. E lua mea pito sili ona ta ua i so se tonu ua. O le health, ma le education. E peo mea na e lua leo te baba i au la tau ia e tau su e inso soani nei tonu tatou te ie. On avela ia le e whau ia i au tatou tonu i Samoa. Ia o la una to e so atu le e mta upu lea. Malo whaftai, o te whaftai te lea i le uminga le whiunga li pandemia. Le taua leua amata me mai mua whanua i le paalau le vaenga le. O mea tau, o le taua o le mele o le uminga i le ngata nea mai. Lau mai mamata up English, leanga. Mathematics, oki. Chemistry, ia ka ki isim ka unga o isim tau pua. Makua i whale kongua. Ko i whale tonua. Ai le whapengi mea whato atupu nei i le 5 whātau sanga taruai. Le anga mai ai tu atu. E le whapeo tātu tam whaitua i estasi. Ma whanua mai foi. O lona winga ai au tau sila sa moe le whē i lafi o whale a onga i e whawhau nei. E peo tawa in whale a onga o universite i a onga o tunanga lua. Ao le ano whale a ia ma me whaasino e a onga matongi o tam. Ia le lau whai mai li pandemia. Ma toe tā e am tatu toe fo i e tue mo meo syllabus o curriculum so o a onga. Ia pio tātou vai teimi. E tau te su e Samoa. Ai tongi mai i nei New Zealand tātou pepa. A lela fōringa mai. O kongi ngā pepa la whengi Samoa. O whai ama tongi e la ula lai Samoa. O le sao lea. O le sao le nā. O te pi ama le manato le ota. Ona le mele le tula i mai. O le tula i mai au le whai pule sues ona lanu longa i tu malo. Ina ia guarantee ai le vote mo le 5 tausanga. Ia. Te ia o mea nei o i whai. Whalea onga, wharsa. Whalea onga, wharsa. Ia, e to ia la le wharsa wa tangata lo loto e o iai. Ia, au isi foi. Wala i ti wa uti tangata e o i le e ka le sia ma le e ka le sia. Ai, o le tula le whalea o onga. Wale lava. Na whai o a onga le mwhai na foi na wha awau. Wa foi la le wale ngā whatia whai a onga e a o ta wina whanau. Le tulanga na iai, wasa o e foi la sa noanga le fionga le li pandemia. Ne la wa iei ma le fuafuanga le kapeneta. O le ato e suia taimi a onga. O le ato e a mata a onga i le valu tai au, anga i le tasi le uli. I mo lesi mea le tula i mai nei,
O mantua le whailole daylight saving. Sui mataini o a onga. Sa. O le mela la watu lai mai nei. E o tamaiti le a onga. Ia, e pongia tamaiti a. Mantua foi la, e ese le mawaa o tūlanga leo le a onga whaifi au. Pe o i le malosi ai le a o ina o le numera. O le a o ina o le tufa le nganga. O le a o ina o le tustusi le tamaititi. Le a o ia, watau le aini tamaiti o ia onga whaifi au. Ona foi la le nei, le wasui taimi o a onga. Le wasui taimi, ia pena sa no le fianga le lipania. Me foi le watele le tele o fala ve lave le tutupu taulanga tamaiti a onga. Ona wa o mai tamaiti nofo taulanga o le o soka i lato a inga. Le la te sui ai taimi o a onga. Leoto? Ia, o te loa lava na lava ua mana ia le whaalau tele leo au mai e mōwhanua. O le tūlanga na ia tātou ao ngai aso e a makariwalu ai o markas. Ia. Ia tātou maila ia lea tātou malolo la titi tātou o lea o ngal whaiwhea. Te o le process lava na loi tātou i wai taimi. O e se lan mela o ie. E uma maila o ngā laula iki ang o maila whewhea i ilmakit. O le o tu e se tuli vo le o le fale. E malolo ai o nā tuala i le si au. Ai mana i tele le anko le wa mai e mōwhanua. Le wa whingalo i le whionga le alpanmia. O toi whalau tele le. O le mea e alai o na tupu whawhita o le pasi o tamaki. O nei ia mātou New Zealand. E lua to e ngā mea ia le o to e tau mawhai ia le malole e nei. E toi whaolola. Awa e lua ia to e ngā curriculum lea lua New Zealand i le aonga. O te lo foi le silfia e mōwhanua. O le NCEA, ma Cambridge foi lea, kamala lea kako mai e yaso ia. E Cambridge la lea whakua so, e ansu e ngā a koa ala wal whai unga kausa. O ngā la e whiwhia lola le aulo lefi. Ia pela o le o mena e lua le, saulo le NCEA leo ia mātou nei. Wa kele lang ka whau e ka mai kilmenga. Wa ke alwole le whai ia sau research project. Ia le samititi. E natural level poko. E le ingi research e whai e kamanga. E le whai mea. Mai au e tiu ole mea angangala ko kamanga kusi a koa mai ale kusi lang whai ka wai. A velo yo. Ina saula e le pasil mea na. Ai watu le whalawi te lenga o le experience i le mele le i whai e se research. Ma kua hoki a koa. Se senga langa o le entity e mātou. Ma le mela le o le Cambridge, so e la ka kūlenga i o Samoa. E ei la tamaiti nei, o la to avea le Cambridge. Tamanga kua ping ya so enga voe le whai term so e so enga. Term mo mua ping so enga inga, term longa lua. Ayo o marola kama muli voe la lea. Kamalanga e wake i voe ia a ngelo langu o kakalo whaafia. Ia pasilak so enga. Ia peo le. Tano. Ia le. Moni le sau noanga le ota tūlanga lea. Le tele le whesuia inga o le NCEA le wai ai nei. Ia mantua le NCEA le nei. E build up our points. Ia le sita me titi lato. Ano wala au laka le umatau sanga nei le lavangi points. Na sau lo le try and struggle. E toi ea o uma me ina ia silia atu ni points na te maua. Le whale tele na tele lau le papasi. O le aso lua no uwhaitawa le Herald. Se tamaititi saina. 11-year-old. Na le se furu tasi tau sanga. A wana au sia maka o le NCEA i le level mawalunga. Sa ole. O le la ia tutuna inga. Is he too young to go to the next step? E ave ini mata upuli universite. But peona sa no leo ta ole se tamaititi a natural lavale le tamaya. You know, those are the ones with the strong IQ. Tato. Le se foi mele le tanga i foi ai.
O inei atunu nei la fo sila fia leota. There's been a research wa umana file survey. Mai ta wina tato whanau, along whanau al Pasifika. E longo fia along whanau na a mata mai ao preschoolers ia onga a mata i New Zealand. Le e whaingo fia na latoa o ina le ngana Peretania i te tonu a onga. Ai o tamaiti nei o loo ma whaila wana lato tau ave ina le ngana whansamoa. E whaingo fia translate ia object or whatever in English as well in Samoa. O i lato nei o loo le leile level o latoa o onga. Ia mantua mai la Samoa. Wa toile, wa tawa na le o alom whanau ia onga whaifi au. O le iei lea onga le whai. Ia whaftai na fionga le li paramia. E le tūlanga la toi whi tutu na i taimi o a onga. Na ia lava taimi o i tamaiti ia onga le whaifi au. Malo, le hase rua fina ngalo le mea lea i le si i tia o le nanu o tamaiti Samoa. O lea ua ta whaalongo atu. Ma tau tia o tele i tutonu o taulanga e communicate tamaiti le nanu. E le whapenata tau vai taimi. I o ai tamaiti pi o le vai taimi o tātou ia se vangana tamaiti mteni te awhakasi e whapena wa e communicate le nanu. A lela uta whanongo ni. E o ai tamaiti foi e maitua ma sa vai ua lele. Malanga leo te mo mawina mai lunga o neme o Facebook me whapena. Te le vave le spoken language, le nanu. A lela whamanit pare mia e o ki le English. O ki le mathematics, o ki le English, o ki le science. O lea whawhewhea na fua te tau na pāleni mele. O le lei o le nanu tala noa tamaiti whafo mai out of the classroom I lunga o le awala tele matatono me. Whawhena pāleni le lei o le nanu ma result sa suenga. Ia tāmata mea mawhanua. Ia o le tūlanga le iai peo na o whai atu o le research i nei New Zealand ma le survey na amata. Ona na iele vai taimi na alu wa tau le tele ni alo ma whanau al Pasifika. La tau te ausia le tele o maka mawalulunga A o lena maua mai eila I le matomtanga duenga. O le toa tele o alum whanau o le o unai ia whanau a mata mai a onga a mata. And bilingual o I lātou nei le telele knowledge and understanding. O I lātou foila nei o le lātou te ausia maka mawalulunga Ai compare I tamaiti e le o ia onga a mata. O le tūlanga la le iai. Na le nanu whaalongo tala noa. E la tele o e whaini dato research. E la tele o malama o le translation le from Samoan to English. Then nei lo le la tole me ton whai. Whereas le la le tupu pe mele wa sa noai yo I Samoa e te pasi po fele me te whetau iai e te whaalongo. Whena nui. A le la wa sa to o onga. E le pasi le ingilisi. E le pasi le fole maths. But these are the very simple subject. So o se tangata whaingarenga, so o se Samoa, so se atunu ulamu foi. Pea o ingilisi ma le numera. A le leilau ingilisi e mawhai na mawalau ngaluenga le lei wa le whaperenga le ingilisi nanu. O le tusi. And the general knowledge and understanding. Ia almela le tula mai nei pe na sau no le fianga le pandemia. E hoki uma mene fa fena mo le lumana yo alom fana. Leota. Ia mana ia tilele. Mana ia tilem ta pule. Ona o ulista tana mo wal tu ngamele. O lo tapo pole ia fole le wai. Ele le sa ka English kau kala. Aina o sau inei o whai aonga lua se funtau sanga taluai. O whai se kele asi le wanga. No whai aonga I tamiti fo I ta o le Waitakere Alternative School. Ka maho le ko kuli mai aonga nga mai le inga ele. O le maalia la o le tamititi Māori. O le sawa o le ngau. Ai whai akura ia kango e kusi le mai se paragraph o se mea.
makua le loa la beta maiti fa basenga le tu tea o le ale me alu i le upu le ile lenga le on malia ia vo le la mai tau o tanga roa o ia tu i le tu le Samoa ina o ina ia la ufana na mau ai vo ina i lau loa le ia e ia tātou upu foi e Samoa o le tātou te whaanga se i whai upu. Ai ono tātou e le leia tātou tautala wha Samoa. Lalai alu ama whapeala ia leo tangata ia o lai sao. Peo upu ia o le lou, o lau, peo upu whapena. O mai lai le wha English. No moa ai foi ia lo otali. Na alo le matanonga o lai le upu e tu e sa o i whai upu lea. Alau akan fai mai. I didn't think about that. Ai aolar kai me ngangui. Alu amra kon ngangui. Ai tatelo. Ola se sele. Le fangango le o le temo le upula amai yo. O le lavelal natu le pon mon melta tele leile ngangu. Ai le ya onga le ma o le leile. Le abu le mtau. Ha o le leile le ingisi. Le tusina o le le upu e alu i ma le upu sao i melea ai a ngangula te whaalonga ko le alu mala ako ai ia upu la e tonu ina le ngangunga o le se ele o le leila o lau ngangu nga whapele ele wa e poko ai Moni ka whala me lape na o mele e tupu sa mo ka kero aku ka le kero o ka magiki ngangu ai le o koe alu sa o nga le singa luenga o le dangers nga o le mela o isa mo e te tau ana o le ia onga ea o le English sa o ala na e tango e tusi e matua tusi le lei i lalo le me voa nga e lenga le pasi e o ka ko i aso i isa mo e le vai kai mi i la onga nga le pasi la sa mo awa o sa mo o mai na ta le tongi o le tongi ai vai sole e se fa nga upu ia ale te tautala whasa mo te mimi. Ia peo lau nā to e sosonia tuli. Malo, whaftai. Peo mele tamu whai mana ia na tāpule ua mai e mo whanua. Peo na tāpule tuli atu. O le wa ai ma le la tō le o taita ia le malo. Lea ua au mai whapupula mai le fionga le li pāremia. Ana whape mai le leiling inisi ai leanga le maths. Pe whape fo i leanga le maths a le English. Al mele sau, oki a koa. Oki uma both. Oki uma. Ioi. Tole, pio, e au ngā fula si tātou fo i tama i kona le tātou kona tua i tātou. E whai ma wake up calls. Ioi. O wheo tau toi le li o whai aonga. Nase ru sisila. Ia mata mai mo whanua wha monmole. O tūlanga le iai. Ia man tō fōi le fisu ia inga fōi le whai ngā mālo o tausanga li taia. O lesi impact le tula i mai ai. Le na whai le lima. A man tō, tātou nei New Zealand ma Australia. O le ono lima. O yo New Zealand ono lima. Australia le wa si i runga le ono fitu. Ia te langono o tau Amerika nā fōi la ono fitu. Sa oni. O tūlanga le te wha fōi le retirement o tangata whainga ruenga malo i le ono lima. Wa o na isi tamamti na le whaiaonga. Lea na lima whaali tai alo al whainga malo. Alo o lava le taimi ma le malosi e mwhai pēna whaile au nanga whaiaonga. Ea o tau ina o tātou ia alom whanau. Ia pēr whaftai le fionga le lipan mi marka peneta. O loo titilo o mai vaenga ia. O o maenga o loo iai le mafua anga o le tula i ar whawhita uli le te tono si o tātou tunu. Nea wai loa ifo le taimi o e uso i tamai tia onga. Wai loa ifo le tele o whalea onga le lava whaia onga. Wai loa ifo ia e le o whanau ia onga whaife au. O loo maua mai e ina le si sosoani le tametitia oaho. Le whare tula i maila i mātua whaia onga. Ua wha ina lato au nanga ono tausanga litaya la lea. So then I'm glad they're going to look into something. Pe koe wi haya mai lato nei. O e lava o lo fia nau e tau tua i latu nuu. Lea o ina o whanau.
Ai, leota. Mana ia te lele le finangalo leo au mai o leo ua te ia ua matutua le au lima a lele ita. Moni la. Ai mana tua le experience na le mana o mie tu tono whaiaonga. Yeah. Ale mana ia lan na o toi au mai ele fionga ele lipa le mia o le tūlanga lea. No doubt ta ia o la tau ia mo whanua matu le pa ele leita tu whaiaonga. Tro telefoni o mai whawha o ngai. A o le ale idea le e kiriba ile me. O kiriba le me ilunga ideas o le curriculum le abatu ia la tau e whai ele a onga. Pe ieina ia la tau to ngā mea vo le ideas e mawhai ono la tau whaupupoa iai. Ma la tau I loa ai. Ia le tamaititi vai, ma le tamaititi whiololo, ma le tamaititi ai e natural langa ia poto ia ona teach le according I le toi ngā tamaititi le sau. E no tau tai au la tau ia whai a onga well trained. And al pauna sia u toi folele what are the ideas lai whai ilme le ia. I le tūlanga ai o ngā folele maolung. O le lecture lava I e kong o investigate nga mai o kamanga kau ai mai mei au. Ia ngai alo le o I e whaile. I hope ele o whapena le whainga o ngā tamiti. Walai ona tele tamatiti le ausia ia maka e tau ona ausia. Ai tasil nā mea toi wawai fo ia le education department. O le le mele le ideas e approach ia le toi ngā tamatiti ese wale kusa kamagi kungo sem Moni sananga bota pe o le tūlanga lea o le tele o whaia o ngā mātutua mantua o whaia o ngā mātutua nei o la tau o mātua lo o iei whi o la tau alo they nurture le tamaititi o ai le tamaititi e vai le awa onga. E tau mawhai le matua lea ina ia whaise si tianga. Ai peo le melawa iei nei o le tele o whaia onga e tala vou. Ia e le o iai that mother nature. E le o iai le tūlanga le nā e apo a puti mai le tamaititi. Ia whapea na treat o lana ia lava tama. Ma tau mawhai se awala ina ia maua e se sosoani mo le tamaititi. Ma no whaftai, ma nei e se pe o lefto a tele se temi o se le tio tala no ia le issue tau me tau waonga. A le nga whaftai tele a ia uru sunga, ia uru fionga, ia le mata upurena o mei le fionga li pare mia. Pe o ina le tam whai e turturi atu, ina ia whaise ai o tatu porkala me. Ina ia ngā I mātua, wai le ia se tamaititi lalo o whiwhano longo I mei tatu tanu ai. A o mātua o tamaiti a onga. I whaile mwhare a onga. Le ale mea titilo iai. Le no whanongonongo I whanotanga whaipule. E nau aris whaipule toi pio les whare a onga lato nuu ua mamau. E se lato ma whare a onga lei. E pe o le fua tu le malo. Le au whai o tamaiti a onga. Ma le au whai o whai a onga. Nā se rosi sila ena. O le nau o le whaipule whaile mele ina ia tau le iailo na tula I mai whaipule. Ai leva I se venga le ina tele lo fale a onga mana nei e fale a onga ia e fale le fai a onga ia o le tele o nau fai a onga le lava fale a onga le anga toi ma resource to me tia onga fa fen pa le nei mo fa no Taito la epa moni sa noanga tulanga lea pena fai atu o le tele o fai pule wo mai loa o le mele mata I tu iai o le le sila asanga na te whaia. Ina ia tū mau pēr, lona tū mau o le tofi o le tū mau. Peila o I la le vāanga lea, a le o le sosani le building o le whasa le tū malo, po o se I tū o le nuu. Po o ni a onga mo le tū malo. A tanga I whaila ia whale a lupo. En tūlanga teimi nei, o le ua ia le poloketi o le milionga, ua wha ma a venga, I tu malo e limas futasi o tātou atunu. Tanga ia whale a lupo, ina ua iai le lea fo le poloketi o milion.
le ale mena fai ele ta sanga fa le lupo e toi fai se si polisi toi fai se si aonga o le mea mo le priority a fa le lupo o se pasi e transport ai tamaiti aonga i la tawa onga le wa el polokete on miliona ai mai se o le la wa la toi fa popo le si miliona lava matotoe e mau ai se o nanga ngi mini buses e whapea ai o na ave tamaiti pia whapea mamao le tu malo le iei le aonga. Ai ia whawhai ngō fie, mau le tamaititi le tamai, mau le o onga i a lava whai a onga ea o inai lātou po whele tu malo i iai. Malo, whaftai leota? Ia, e matua i langolango i nā le whina ngalo leo o mōwhanu. O le tele o le taimin nei, o matua i o wofo a tu le pa ma mōwhanua i lo o latu i Samoa. Kusanga le 5 mengo ke sa vale tu i tamatiti o i malifa, i le aonga. Ai anur ka vale mori. E matua i o wofo tu le pa ma mōwhanua i le to i ngā mea. E tatau ana i eile mawhauwhau i le a wha matua. E le whai ngō fie, e le maua ngō fie le poto. Yeah. E sa vali. O le tasili nā awala. O le te sa vali a le wha o ngālo mawhauwhau. I le tu o le awala i te sa vali ei. Ma le sau o le ka vale le sau. O a o ngā uma mena. Mari. O le tu langa la o vai el ke minni. Wa tofu le a inga mata vale. Wa le ai e se appreciate o mea vo i e maua pe awha pe e whai, e te tau ma whai runga o loa ma losi, e te alua e whai se mea. Pei lau mena. Aso o ka koa o ngā ka koa ia o ngā ia, e ma mao mea tato sa vale, a uia i o titi, a i sa vale a kwa i a pia i o titi ai. Ia e whawkai a ngai whai a o ngā fo e maua tai tala, a lo ta ma whau lai ei, e le maua mal whai ngō fie se mea. O le fo e whaongai i le taimi e tate whaongai lo ta mawhau i me tate alua i mu. Ia lai ki o fo. A ngā oso mea reska mai ki so ar ka vale waranga i le masa, sa wari lungo le awan. A toi ngā mea whapena tu le pau le e tau abatu i se aitia ho le mo le taimi nei. Mana e te le toi whamanatu o le sunga a le awhionga i le lipanmia. Toi whaafoi le aonga lea i tua i le molmele o le aonga whaiwheau. Toi whaola aonga whaiwheau. Ia pe o launa o le i tausanga na tona i ne o luasu tausanga talua. Na sili ao i ale ting titin sau mai ai sa mua sau aonga i le college le i Amato West Auckland. Sili ao i a New Zealand to le English. Al ting ike sau mai sa mua. O le fesili la na au mai ia mātou nei na vaia ta mai ti vai te mina. Ai se ale me o sa wali te intiti mai Samoa. Langa na well educate, ma well trained i le whainga o le Englisi o Samoa sa ua. O leo toi mawala le te mina nei. Nga makua i learn le el te intiti lea i le English. Sa uloi nei. Sawa nga ngo ka maki ngi. Yeah. Ai makwa o ki la vale fa base nga ngo ang kuskusinga bo le au mai ia nga be ia mai suen. E pe very low. Yes. Malo mania. Ta ua i o nimta upu o tātou pa iai, ia ono tūlanga o mea tau whalea onga, moa o onga le whanau. Ai meise lava, le ua pa iai le tai o le atunu. Na se rova ai whawhena whiso o tai ia le a foi. Se whale linga o a onga, e a fua mai le polo ketilea. Pape whena whao ngā te tau e tātou atunu le polo ketilea. Wa le lau tātou tirutiro, e lea o ngā le whau o whale a onga. Le au tātou mauti noa lava i li poti o mai, e le o le whale, a o le anu whale. E le o le whale a onga, a o mei ki tonu o potu a onga. Nala se rua whawhena fiso o ta i le whangaini o le proketi le miliona, ina ia whaale lea results o tamitiama. Tongi o pili, o iei se isi whainga o Amerika, o tele uloi nei.
tele mo meu tutorial offices tu solo I mo me whaafsanga I me kalesia whaafsanga I me foi o aonga ina ia mawhai o na whaangai te mai la se los se whainga ale malo I lea whainga whaavai ai mesia la vale le ploketila lo tato nunga ile to ngala na to fauni fale aonga I whaanga I ploketila ole me lo tato lo am kwala nga whai ole se lo aikia whamanmo Ia, ala tali atu ia tu le epa, ole tūlanga pia no whai atu. Lewa tato malama I le so anga whawino whale aonga ele ole tali lea. Ina ia o ino tato o whanau. Lewa ia le poloketi. A whapea ole tu lesi tu malo ia le tūlanga lua po le kolisi. Whaanga le poloketi e batuai se bus, e transport ai tamaiti. Whaangale poloketi e set up ai se homework center I lea nuu instead of building whalea onga. Yes, yeah. Whaangale poloketi build up a homework center ona facilitate la I ole homework center abatu yengi laptops, abatu se printer, ina ia. Ai sa ili foi ni whaia onga volunteers wa le tūlanga le te vaayai wa iaia telefoi ta mafa le nganga I whaife au. Lato te monitor inga homework center lingei ina ia mautinoa o lo whai mea o ngā whanau wai polisi mawalunga. Pero se papoponga lea, te le mawale sao o le poloketi miliona ina ia whalelei ai la instead o le tau water mai tinofo tau langa whape o te ale le library whai au mea onga. Whai se homework center, nea wata mwhaile whainga malo e whaale leia I a Wi-Fi a wamea o ngā tamaiti. I nā tau lai mai lea o ngā whaiwhi awa tamaiti lea fiafi. Ia, pa o re tāle I a whainga loto lea fiafi. Ia, o mai tono le homework center wha o ngā laptop ma mea nei ina ia whai e sosoani a lato mea o ngā. Ia, se au wha popo lea. Malo whaftai, leota? Mana ia, mana e fo ile mele o mai ili finangalo mo fanua. O uia tu le pai I te fatu susa I atu nu nei tatu te. Oi nei, le whaia o ngai ta o le class teacher. Ai ala whaia o ngai specialized lava la tau ia le maths, English, science, social science. So toi ngā mena whapena. Ia ula ia la uwawa ia. Tu lunga tutong ia whaia onga. Te tau ona toe tele nisi whaia onga po le eola specialize ala tu la tu ia I la tu am tau puna. O ia vende o le college mele o te alo coachai ma msosani e le tama Samoa e whaia onga yo. Le maths la tantalna. O le top maths anga I tono Evandale College. Le whaia onga le mai Samoa. Ai sau mai Samoa tama. O le mea la le whaia tuela utala. Mo te tau whaila ona whapena le whainga college o I Samoa. Tau ona o la no te saua I nawa I teimi wa a o laka ika vai o le ko a kele o le vasenga e kasi. O no winga e tau ona toi tu le titi runga ia le nampa whaia onga. Tau ona ave se whatu whala inga fu al malo I tamiti le la I umai college mena. Ina ia avea ia mei o whaia onga mani priority ala tu to telling tamiti o e a onga whaia onga. Specialize ala leo tata ia sa o lana ia lava mta upo maths. Na ia mta upo lea ia le English. Ona o tau lola ia leo tau ia se swinga ho le mele o ia sa mo te milni. Malo whaftai, tasi ana vanga leo me kau education nanga o sem tau tau te pai ai. Yung tatuanga ilo le nisim ta upu mai ate urua e aon tatu pai ai. Me mulia, o len tatu taranoi me tau syllabus, curriculum. O le tatu vai taimi o le me tau le school shirt ia ma le UI
university entrance. Ke le loa pe ya o le te whapena o iai, ke le lopo a terms no whaanga te mini nei. O lera te whalongononga tu le fionga le li pāre mia. Na tātou o le system e latu nei, New Zealand. A o ola ina su e tātou school cert maliu I. E tongi mai I nei. O lona winga whoninga mai. O lo tongi ala I Samoa I su anga te tele ia. E tasi le me ta ua ta langa fo ta toa o Samoa. Ko malea. E o fo komiti o mene o skorsipi. Io e tau te ba aia I e whaamata iwi ale si ina wai atu. O le pepa alona io Le asero sirisila e matanga o fie le whaawau pe mele o le tongi a mese asu enga te tele ia. Io wa le tau whanongonga tu le fionga le li pāle mia. O leo toi tongia mai I whafonei. Ia, o te leo whaisi le mana o se mana tunu. Ai le pere tatu lafo aso iai. E fua lava, I le li poti le wa o mai e le fionga I le li pare mia. Le anga le inginisi, le anga le matematika, le anga me e fua lunga I top college, I top students. Ese me se lo fina ngalo a mo fanufa manu. Ia, o le tūlanga lea, ane New Zealand, tele yo, o alo le tunu o I lātou fo I sa whaia onga I sa mo ia onga mawalunga. Ai e specialize fo I la lātou o isi specialize le ingilisi o isi o le o langa specialty o le numera a. E whai langa tutorials I nei sa anu fo I la I la utama a o le alo le ia sabea England so na loli. He's one of the top. Yes. Le lai whaawau lava le au nanga lea a lea fo tamali I nei. Ia to telefonisi o whanau o whaamanuia ina mai uno lea au nanga a. E mone tau noanga o le tūlanga le sa I tātou sa tātou o mai le school C, sa tātou mai le UE, ia o le tele la a whaamanuia ina mai le New Zealand su e le bursary, e form 7 mai nei a. Ia o le mela leo whai nei Samoa, o la ua su e ai Samoa, a uma wa leo to e ese le ngoa leo le SSL something le, ia le mela e vai atu ai tūlanga. Ia la ia vaenga le nei. Awa tongi lava lai Samoa. Ia sa ia fo se fete ni sa ia se fe sa ia ni fasea ni se o matu a whapea. Hang on a minute. O lau tatanunga whapea o aile tamaititi e le lava maka mawalulunga e le aula e le saula skosipi nei New Zealand. Ai alu skosipi 50 like fight grading. Yeah. Ale tinale nei, na matua I te ele tinale nei, ona e a mai le suenga, e top mawalunga lana tama. Ale o ave I fiti. Ale ave wailoa I tamaiti, ele I au sia maka mawalunga. O leo ave sila ma ave Australia. E le I whaiti tiele tinane na tu maaluso. Lalan melani, nei una mai, ave lava le tama le tinane I Vanuatu. Le na su e le loa e mi fonga e top notch le alo le nei I le whaaloia. She had her masters and everything. Ia o tūlanga le nā, pe o le popolenga fo le nā, e moni. Ia e to te le lava e le sa o ma le whainga nei tūlanga. Le la tau te le loa ai. Ia e sidi ale mai e tongi atu I whafo. E watu sa o la vale results lato na I loa ila I tame titi e au mai lea kolisi po lea le whamanianga unit. Malo, paftai, leota. Sa o le leia le whamtalanga le ona na lawe ai fo le tama se uto fini. Ai ona la o le tene titina whanau I Australia. Ai lawe le top 5 e tau ana sau I nei New Zealand e skosipi mai. Ai sau whamtalanga. E mawhaina alu I whitilanga e passport Australia. Ai le mwhainga sau ngai New Zealand langa ngalka makiki la passport Samoa. A leo a kore whakausanga o a onga kingiki o. Ia, nei o anaro lo to fine to e avelan tamai o I Australia la o. Na o matua I. Le leia ia fia I Australia ia o no lai mana o mia fo Australia to ngā tata
le lei whapea. A walu seila tātou Samoa. A ole a onga atua sai Samoa. Ia, pe o le winga na o le whamdalanga le whai atu. I le leo tangata lai wa ia mea ia. Malo. Na vai taimu. Ia, e o foi la vai o mene o skosipi ma onga. Sa o te matua e o toi a wai al melia. O le koe set mai ngei New Zealand. E kongi koe ka kongi. Malo, whaftai, ia o te... Leo oi tulepa. Ia, saunu. Whaopopo atu lava lelo sano i ele ota. Tau te mena tua fo i le vai taimi. O le taimi leo i ele le afo le toto oli i ato filau. Le mele na tupu. Wa ave le scholarship-i. Ave i le tentiti na whanau i saina. Whanau i saina. Tentiti na whanau i saina. Saina toa muapo, saina le atu. Saina. A Chinese citizen. She was born, raised in Saina. Mantua foi il fatto taina le la vatu. Ai po amau o le Saina le migrated ali Samoa. A lo ia lava ona ainga i Saina. Na latino amau no fole tina ia lote o le Samoa le mawai ona alo i Samoa. Ai mantua la o nisi Saina mai le tu le ten mau o tangata le no foi se. Pela le Saina la lea. Saina le nei no foi Saina. O le anti o te maita ile nei e te tonu o le ofisa wa onga. O le toe ina nei Saina. O ona tau a inga ia mai Saina. Ma fōringa mai o ni whanau mātutua le Saina lea. Mantua te leo Saina e atu i Samoa e lai e lato teito lua Saina. A leo atu toi whai a inga i Samoa ma waipitanga i Samoa. Lela e watu o tentiti le nei. O tentiti whanau mo le Saina. E watu ona olonga anti te tono mtanga luenga le education. Lale mena tupu. Na au mai le Saina nei lunga skosipi al malo Samoa. Whawhawhena tupu nei. Not a citizen. Not a citizen. Nana matua i lunga la lo ele whai ngā malo na vai taimi. Lera te patuai. Wa uia e te lele sistema New Zealand e tongi ai maka le Pasifika uma Toi fo ia le mesai ai. Su e mai New Zealand school see and all this. Tongi atu ai nei whafo. Lawa whale lato NCQA i Samoa But le fo i tele ana whenumia i tangata le le sao sa ona na whai. Ia. O le tūlanga na it's only it's the natural whale tonu o tātou tangata e le whape le lei ato tose au nanga. Malo whaftai, o le vanga muni i le tātou education. I se lua tala te minute te itasi e whaamatala i le mea ua au maia e le whionga le limpa le mia. I le mata ngā results. Le ase lua sila i ai, o le ase lua tala e tasi lua te whaamatala. Ia se suinga e te tau o na whaia e lo tātou atunu. Ai fua ma i ai le lango matua. Wa me monia, po whea rama ma whea, o matua e ana whanau. E te tau na lango ina le malo. Le asiru whina whaman mole. Te tase lua minute. Ok, ia, pe o lewa whaftai le whionga le li pale mia wana a mai le mata upu nei. O i e whailo mai ai, o i o le tamau le atunu, o le tamau ia lofa i le atunu. Ona o le a. O le lumana i leo le tātou o Samoa o alo ma whanau nei. A whai e le mawhai na fofol whawhita uli nei. Whawhewhea na maua ni alo mani whanau e le leia o onga lātou te tau mawhai e tau ave Samoa ina ia le leile le tio tātou atunu. Ia o si au lea whaupopo tu la epa. Malo, papetele lava leota. O te whaftai le a whiunga le lipan mia. Nā ua uma nā nginga i lunga. Ele i alu se investigate i whafu. Ele i fo inia na degree. Ai matua i whaata ua ia te ia. Le toi whaale lei o a onga. Ina ia mau ai le au ngā o mea ia e o i tamaiti nei. Ina ia popoto, māta mamai, mau mai i whafu. Sua ina nako degree. A whaila whafunga mai mātua
ele i o la tu tama whainga i lunga University Melna, lea utala noa mai sa o lava le palemia, i lona loto ina ia o tātou whanau, mau tau whanau, i lunga level lai lunga i o. Lea na le o i tātou i tele o tau sa. Ia o la una atu e whapopo atu tu le pa il melea. Ma lo whaftai leota ma whanua, e sere tā au ore nei, tā upu, te tonu fo tātou leo tano i mo more te leo tātou teimi ua whaamanoina, mo le mea tau wa onga, e mese fo i le mea ua tala no mai le whiunga i le li pāre mia. Ia, leota ona o lea na e mun mai, a mese me tā upu na e whina ngalo e tātou te whasoa i e mo te mea. Ole mta upu ia no whaalonglongo atu ia i le. Ole toe whaafo i o Samoa i le lato tuto tasi. Mana ia. Ina ia toe whaatolu aso o tuto tasi. Whaia ia tauwanga po i o tauwanga whaili. Tauwanga sabali a lesa ia i waitaimi ia. Ia tu ngā waa. Mana ia tele lau whaalonglongo atu i le e whasoa mai o le awhionga le li palmia. I le vale o tātou matutui le tu ngā waa. Pe o le mānei na le o toe. Ia mamau ai fo ia ni taimi. E o mai e lau whai pisingisi le au whai ko ngā moli. E toe la langa le mea leo le o mai fo le whaatau i le taimi o le tuto tasi i a pia. Pe o le mānei na ia matoe whaasawa wali tamaiti. I le mea lena whai tātou. Sawa wali a kua i rumai i le make ki fau e kaua i o le. Ia pe o le mānei na iei na vai taimi. Pe i fo le la toe au mai le anganga leo le tuto tasi. Langa wa maunga tu lava le anganga ngā tuto tasi il nei vai taimi. Ia wa pe ia wa ka ua te wila ilo kuko kasi isi vai taimi le kau e o li mai po le on kau sang kalua i le kau mau e ka kou le mea ngā hoe le pe o ka ua le te wila ai whatutua ngā ia tuto tasi. Ia pe o le tasi le nam tau po le na u whanolongo tu ia i le whiunga i le li palmia. Ia, o le si matau pu, ia tailo he pe i se lua whingalo i le. Ma whanua i se whingalo i le mele? Whaftai tu la epa. Whaftai ia leota i le tūlanga leo le independence. Matua i se lau 5% le lango iai i le manatu le whiunga le li pandemia. Mantua foi tu la epa le taimo o tato SSIG. Ena matu malanga i sa mo si singa fua. Ana le tasi lava le aso. Na umama sisi le fua le tau le sfaleile umailo ina. Aso to nai malanga mai tu la epa o sisi le fua i la Lloyd Dunedin i le Otago University. Ai tu au kilani o le mea o lo tumu waile ma malu o le atunu o le nei. Ma tai le whiunga le li palmia. La tato toi foi i le tolu aso. Mantua foi la ina ua fisiringia foi inisio vai taimi. Pea i se ale mea ua le toi fai ei stores. Pea lena sa noa le ota. Malanga matua le taimi le o le tato sisinga fua. O le taimi lea o le fua le fuata mo le seina mai le motu tele sa la fai. Le tolo. Ia ala le tala na mai. Mai langa wa palpala ma o tau tae le tau langa. O le ale o ngā na lena tatongi tangata whai ngā luenga o le au kilini ale maro. Le ale o ngā, whaalu tupe. Ai foi ia sa moa i ona tu langa sa masani ai. Ai mai se, o le tātou tuto o tasi. So se sa moa, so se tulu inga lalangi, tuli matai le aso lea. Ai whawhetai o leo to ea ele tō whā, ele a whionga le li palemia. La tu e tala o mai, tu ngā whautasi. Nia la mai le whautasi o le tutuila mamanua. Tau wanga savani. Tau wanga savani. Tau wanga pese. O le kirikiti. Le whalongo atu. O le watu e a mata kirikiti sa mua moi. Le kirikiti sa mua wala le teima tuto tasi. O aso nei e fia tangata e mata taulanga i me whai. Ia al melen tupu nei. Wa peia ni nyaso mona al tasi lava la so fa mana tole fu. E mtoa uma foi tawanga fale itu
Whaitau wa ngā pese le fou. Ia, whawheka e lato ea, ele tau wha, nei le tae au. Au te le wala au te au e tula epa. Ia le whawheka mai le tina ia sa wala au mai e te au. Fia i loa tonu, po le atonu le aso o tuto o tasi Samoa. Le no whatu stina, o le tuto o tasi a Samoa e le suia se i o le whaamau, o le aso mua o iuni e o le aso tolu o iuni. O le la whaamamalu ai, ma le a tele foi tape nanga tato whai ngā malo, ina ia whaia le leile tato ulua i tuto o tasi, a le tato pai inga lo ia nei. Alo, whaftai. Ane, tasi le si vaenga ta upe on ta ua mo whanua kirikiti. Ia. O mātou i Amerika mo lorua si da fia. E se le ola o taronga. O Seattle, o LA, o i Victorville, o le ola i o taronga. Leanga o to tele o tata o tuila manua. Tangata i e fia tele i le taronga o kirikiti. Le la uta ua le whiunga le li pāri mia. Lea ole la South Champine America. Ia. South Champine New Zealand. South Champine Hawaii. Champine tuila manua. Ia ona whailola i su e Champine tonu. O se whainga matango fie. Leanga o lepe tau tape tatu kirikiti lea. Pen tau tape. Ia e whaimetu lepe tele tupe maua kirikiti pālangi. Nai lor tatu kirikiti. Ia sila fie Samoa. E leeni ala ngā upu o lea tunu. Na mau man kirikiti pālangi. Na ole ki te Samoa. Io e pe o le talafoi le se fua le tai le tea. Ia fesa foi. Ia pe fa pe foi. Au ole nau tā. E sau fia, sau ki Samoa. A ola ina pe le talonga le. Ai mai tupu langa lumana. Fesi li fesa wele upu. A fa tu sau le ki Samoa. La na mea. Ia pe ole na o ta ua le ole. Ia se mana isi simta upu e anga il fua. Ata tele me ile simta upu le ua failu mai. Le ole na sta mai bea le avatu vole le ia fa malo si au ai le to tele ia e pe le fie e to fa au le ki tsamo ole le si wo kap po se fulu e ne te usanga talu ai le te malo ia ni usila le tamatiti palangi ale la titi palangi le Samoa alanga le leilanga ka ole ki tsamo Awalol palang e kau muli solo e awa kamaki Samoa i kalonga o ngai. Ai la kwala ki kinga ka malo ia. Ini sile le World Cup na. Okay. Ole mela na faila o tala vo le pe a foi mai nei tangata. E vai o i akanga evente o ngai le ki kinga. Ngai ku le ki kinga ngai i le ki Samoa. Al tala tamatiti. Ole kiki Samoa si le kur fainga ka or ka ngol polo ilo ole kiki pala. Langa e avu e foi le eta ko ia ku ol pak. Samoa. Yeah. E o tala la la jitina. Wana fesilia ia le presenta New Zealand. Aisha le me e se ala o style la e ka. Ai fam kala sa la kiki nga o ia nga. O le kele o lang taiminga ka muli ai au ia ka miki Samoa ia le kiriki Samoa. Oh. O la ufa malo si aula na ia o to ia le to te fai mai maula ka miele mo en kupi. O e kale ka kiki. Mane. o le fa atu le sa tam fai le fionga le li palemia ina ia fa fale le tato ki Samoa as a national game. Yes. Ia le tūlanga e le whapela tu mawai. Ala, e iai lawa sa ili fo ia le whionga le li pale mia nisi a wale la atele so tanga, ta tala mai tua so tanga o tātou Samoa, Tutuila, Australia, nei New Zealand, ia ma Amerika. Nia titira fo Amerika tele o lato stete O nei fai New Zealand tele fo le liki o le fai ale ki Samoa. Malo, fapai, leo ta pesa te tau, oso masisi ta upu ali tua ia mua whanua. Ole fale Samoa le la toe fai i le mele il mota o le palmene.
na ufai mai le fionga le Lipalmia e 2.8 million nala na ave wa Falfono. foi e fau le fale lea foi pe se fale mataanga fale Samoa le la te uma ye me wa foi le mea le na fina wa ya foi le fionga le Lipalmia ma to ina foi le ile awol tala ila lo le fale le na le na mata ya fono le ale atu ia e kala ila lo ko ia la le tulanga na le la tu tong foi ia le ian malo le ni e fai se e to e fai le se fale over pena ai te mai me ia taua Samoa ia nei al falfu ia o no si tasinam tau pena Mano fa te tasile na me leta tu ke pi o le la fa solo ina salu lalo le kapeta ia le tuina ila lo mea ia me pi manatu ai Samoa le history o Samoa o le fale fono tu ai o le official pale mia le sa ile tali e poile ia mai se ma me le wa vese uma ia si fa so mai ma fanua le tulanga o tulanga na le na sa no fa le fionga le Lipalmia o le sa tiro fo ile mele sa ile fal famsino tuai fanua maswafa o no fa pea o le na maua tua yen tangata homeless alo no foi o le amalete le fale lalo but these o nga ele ye fale nei o meta ua me sina yo tato tunu it's in the history yes e tauna to e faies le ansa no le fionga le Lipalmia la to titilo o luma inalo ye se maa e fa pela la to si ma fa le maa le nei because this is Samoa's history it's a taula vana maintain be fola le fasingo le mesa ye le falfono tuai la lava la tu le pou le sa siele janga vai o Samoa le ulwa fontanga tato malo ia e mantua fon pensa no le ota o le fale le nei falfono tuai e le i mana o le fionga le Lipalmia tala i lona taimi o fonga fetalai ai ona ia o mea fo i fa polo kiki ele atu ina le na tala fa malo si ai le la fa pesa jam fa e store uma mea sa e tonu wa fa pe o la e sa fa nga ina na taimi o recordings uma o ata ma mea uma to tanga inela ina i mulu i lumo le ele mulu no i lumo falfono fa pe mai o ma papa e uma na langa uma e tamilo o mea uma na mai fale tuai le a mai ta titia ina ia mawai pe le a foi le history o le tato falfono tuai malo aftai mania leota ia o le o to pa ia to le simele na ile fale famsino e fa miliona na wa mai ele malo e to fa il fal famsino le o le fam talanga la le fionga le Lipalmia e fa pe o fale ne o fale fo anga fa ia sai al kaimingi ma kwa ile anga fa ia io al melal na le la to fa ia ai fa miliona na wa va tre na to malo o te whaingoa ina lawa ia ni ngaduenga faufale whaiasaina. They're very dodgy tradesmen. Very dodgy. O hauno malanga i Samoa i lunga o le company faufale Dominion Constructors. O le mele le tupunei. Ono ea. O whinau malosi a saina e mai alato tangata mai fafu whai ngaduenga. E ngā hire the little locals labourers. A o le tele tupe ari fafu. Mantua foi la tu la fono fongo fale ni. O lo i lava tato civil engineers i Samoa. Taimi leo i Tina Ian Gordon. O la tole na amai aile whatananga o le whawau le si vaenga. O umana pasia le vaenga whawa. O tamala ia le ai. Ia le alme iai. Langa o lo i ele affiliation mai e ta il malo taimina. Ia lava vai e telo fale le whawasaina. Pala lūr fale mai. Pala lūr fale fono. You know.
le falfamasino faafetai latou te loo faia le falafono ma nu faapenei o faaletonu ai foʻi Ma lo faafetai io e lo foi o saina e sa o le foi le o le quality a o le quantity. Ia. Tu sama sa o malaunia ma faise matu maftanga po ma le radio Samoa. Tasila le facility na matu tano ai. Amata mai i le tangi ale fionga i le mista ia po le fionga i le ai ono. Le ua mori ai ia le fionga le taitai o le tuangai. Amata mai pe lua na alfa le mini le lau fa popo ma mori yang ale fionga le li pale. Tu fa so le mta pulea. La se lua fina ngalo iai o se mea o tala fea ngailo na taimi o tala fea unga ia le mea o te tau ona molia le ua leva na ia whaia le mea defamation. Ai pe no fo fa au fa sino isi tangata ai sili musa e sao e le tala te whangaina e sili musa ia te ia le mea tau o le defame o le tau se mai so le fina ngalo ma fa no fa mole moni le saunoaga tula epa moni o le mea le tula i mai the timing is right. yes the timing is right wa ana faapea e fai le tangi a le fionga ia ai ono a o tula i mai pea le sa ave ma komesino leo ele aonga lo faafoga anga Samoa fai lo le angana atamaiti matou sankenou wa ai e pua asa le ufi tulo wa o le mena e o iai ele kapea mai foi ele lava molimau se i tau sa ili po ana fea se i tau sa ili pe o se foi se tau faaleanga ai faafetai that timing is right le ala wala tau it's about time wa leva no na faia faaloa tau ala tunu tau faasese tau faaleanga le ala lautula i nei malo faafetai leota O usa e ia lo manatu fo le e siro te faala lo stanga te matua. Au matua i tau wale ta. Mali. O a fo i te tono le mauta fono. O a ia na tala ia e so ona fai e le fionga le lipalmia. Ia sao ta le amana ia le teimi fo le ipalmia ia le fionga i le lauli wa o te loa la ema fai ona ia talitalia meana. A wo mai lola le taimi wa avele tofi o le palimia. Te tau lo na whaalo alo i to ina. Ai o mai le taimi ni. O la mai whaila na meana. Wa iei foi la lo foi manatu la tau ia. Ma toa i tala whea ngai ia. Ma kua i ave uma i engi mea e tau ona mōli ai. Se whai ma se o inga. Wa langa o lea la mai whai a isiang kama ia e. Mana ia pe akoso koi Malaysia o ia fasala lau ia e faia me pelo ne o le a mai e lunga mene. Le se lu fina ngalo ile tala le o fasala lau ne ilunga ma mai pe fa TikTok e to te tata. Ile pa pe le fionga le sunga ali moni. O ta lo fai sito ina e tau paka rolan ta vale. A pa longo tu tonu fono. Ale ia lu le fono to e liu rolan ta vale ma to ia na se lu fina ngal le van tula epa le la fa so manino atu fa fonga mai ya sa no ia se pepelo fua pepelo fua o e limon la il puli ya mai le na fa so mai se tasi mai le tu malo le ainga tai. Fa pe mai. Fe le pepelo ma le tau fa valia. O le wa fai mai lunga le la fata tanoanga mal pulo wai ku tama mai le o pulotu. Fa pe mai. Sole. O ana o ta wal watu e paka la ta wale te la telefono. O fa longo atu. Wa fai mai stoina. Na fa pe fa mai move on bo umana mea mo tua na ia no this a levo to fo i tua e ala aina te tau na fo i tua pe na sa no le fionga al fon fetalai e le tali langa le fa i tua mta upune na fai le fono fa tali se i fai le fono usu le malo Samoa ona a mai manino le mta upu ia tulanga le na
A o lo pepelo le whapena e alu le fono. E tere i alu le fono le lau malu ia mai o esa e tuai i la ainga tai manono a polima. Le whai me tuata. Se pepelo fua. Ia, leota. Tu sa le oto e tau ai na ia. No, sao. O le matua i se le vai te le tu ngā whamtalanga. A whai o se tangata o le palimeni. E le te tau ona e whai altu ngā excuse lea. Na e latu e toi fōi mai whafu. O te tau ona tuli. Langa e le whape nā se tō whāma se utanga o iein tangata i tono le palimeni lea. E fesuisu ia i whai ngōwhia fesuisu ia i ngā olona o lona mawhau i le awai ma le awai le fono. O le fono ai. O le fono usu a Samoa. O le fono mua fo i a Samoa. I le tausanga le nei. A le hal mele ua ia whai. O ana tui ngā whamtalanga whapena nā latu ai whalonga atu ole. Te ala a whianga o na ia il to ina lea. Le isa ngā whianga le mele o le alu le fono. Na whaisanga whangoi e le alaku le fongo o ngā ua ika ke le mele. Ne ai. Se le vai o ia to i ngā whamtalanga. Wheo i el tō whāma le utanga i. Mea tōngu noa lea ta o le tangata vai. O te le taitai ana o tō e popole i le o tala e whai e tama lea. Nanga o kele anga tamaititi i whainga o whamtalanga. Tamaititi i whainga a mio. A o ko kai o le malo. O ko o le ua au mai e le whatutuanga ale tu malo. Le atu nuu. Ai mai se le malo Samoa. E ko mai whai e koe ngā whamkalanga whapea. O tō le whainga luenga i lalo le vainga Samoa a tō lalang. O le ale tō tūma le anga e whai ina. Whamsino mātou nei e au tilo atu e. Mano. E o alka me titi lai, titi na te le whai ale koe ngā excuse wapea. O le ala kola kule a onga e ke ukai fuli mai whai mea. La kola e whai e le whai a onga kala o longa ma. E re ai masaka mai titi lai kiti nga te whai anga koe ngā whamkala. Malo. A whai ala alu suanga le vatele a sau e whaamao nia morianga. Nā suru whina ngalo. E te lua talia a teu o leo whatpuipui le na tuturi apu. Leo mangalo. Paulo. King Whaipopo. Tutusa le leia me o morianga ia. Nā suru whina ngalo. E te tau foi o na tofo le to ina le meo lea. O le whawhatpuipui i lalo o lantu la fono na ia nefong te o mai. Le suru whina ngalo. Tula epa, o lo o pepese lana vaenga. O lo o pepese ana tamai autu stela whataitai le toi ina vasi leo mai fia. No one is above the law. No one is above the law. So therefore, tula epa is not above the law. Wa leva tau sanga o na whai le a miole nei. Whata wemu, tau whaleanga, tau whai le atunuu. Ia tu aia le atunuu, ai mai se lava le fionga le wa via nemu panemia le fionga lau le mali toa. La lau o King Pelo, ia o wheo e whaia, ia lea watatau. Watatau ai, wono mea matatau. A whai e whamaonia. E le whapea na tusironga lima, whaipuipui e King Whaipopo, le mai. Ia whapea ia tala le leipa unga mai Australia. Ai whamaonia ia e le alu le tana malala. La tala le ka whaiso. Na o whausia tan malala pe o se lato hotel. Ala le lato e anga ia lato. Mano, leota. Ia. A whaia le tali na tali ia le tula fono fiti le lato former Prime Minister. Ia le tali na tatu. Yes. Mana ia, malo, whaftai. Ia, a whaila o lea, e whoringa mai e lai titi le whasalanga. O le defamation. I le mea, o le treason. Fo malo.
Ai o anga mawinga ia na whaia I nei tau sanga tele. O le fau malo. E te ruwhina ngaluna. O mea uma nei tula epa, whawhetai I le la au na whausia le fionga ia ai ono e ke woma. Yeah. The timing is right e whai elanga lawsuit. So, o la wau tatalo le fionga le li pale mia, ma ai lava nisi o le mamalu le atunu upon tamari, sa o I ele tau whaiwhainga, ma le tau whaaleanga, a le atula epa. O le taimi le nei, ai mai se ai la, le fau malo le sa o na whaia, I le tau mawhai mai le sa o le ainga o whatutua le atua sa mautas. Mana ia. Paftai, leota. Leota, sano mai. A whai ai 5 tausanga le fau malo. Ia a whai ai 5 tausanga le fau malo. Ia o na. E le ise si mea tātou te toe alo whai ai le tūlanga lea. Ona o lewa telefoi ona whai el toi ina me lea. Ia aelanga na le a whai na ona o le to telefoi la vo tangatalana I tono le malo o te mina e whai tu la fono. Ia a wo o foi la val te mi o le tua. Ia tātou malilia I se mea lasa. Malo. O te whai ngoinga le tūlanga le o le case le nei pe a whaamaunia. Ua maua I le Robert Maccabi o le Pasifika. Ai le vada maua. Le vada maua. Ia. Tātou le ua manino si vaenga sia. Tātou anga I mai I le valele. Ia, o le matau puton rana le na tau watu stua lalu. Se I whaamanino le vala lea. Wa alu le nei tae au. Maana ko. Tele le miss call, ma voice messages ma nei tae au. A nga I shares o le valele. Ia. Sanua. Ia, o le tūlanga le pēna. Ia le sita po ka lamena o batua ai requirements ma foi. Ma numero e wha mau a wala pe a whai wa e manao e te listala online. A le o wha ailo manino mai e le fionga le li palimia. Mo tau whafonga anga sa mua I nei New Zealand. O New Zealand I nei Aukilani, o Wellingtone, whapea I Christchurch. O lea, pe te lua e tolu vai aso malanga mai le fionga le Mean Star. O no I ele matanga luenga le Utahs. O te iloinga o le fionga le Mean Star o tupe. Ia, la au mai ele au whainga luenga. O le a whai ni whaatala noanga. I vaenga I nei au kilani. Ina ia whaingo fie na tau a fifio mai. Tau te le stala. Pau le mea tau te saunia ia mai o tau IDs ma mea uma, ia ma o tau tupe, e le sitala ai o tau inei aua le popole, a whai e le ngā whatia lo walu malanga I Samoa, o nisi fo e lātou, o loo e le maua le malamlama anga I whaonga ai ia masini whaona pōnei, ina ia mwhaina le sitala online, ai whaafetai e le fionga le li pale mia marika peneta, wa ele tofa o le amalanga mai. O le amalanga mai, whaafhaingo fie ai, ia e amai la vai le lato ofisa se whaasala launga o ni aso, mani taimi, mo le mamalu a le atunuu. O te tautonu foi la, a o na whaile nei au nanga, e amalanga mai, o I le ofisa o konsura I maangele, o inala a whai ele atulanga. Wa le mai tau atu, e o I vaenga umane o New Zealand. Whapena foi la malanga atu I Australia, ia o stete uma Australia lo ia le malo tatou atunu, ia o te tautonu la whapena na lato au sia foi ni lea foi ni fontanga e whai. Ia whapena al malo tele ia o tau I meleke tu la epa, lea la whama I le mamalo le atunu usa tau wala au mai e te ona pōma le nei aso. Aua le popo le pau le mea, teu whaale leilau se leni le whaapolpolo I lautanga, tau nuu mai lo le aso le whainga malanga. Whai loa mai lawa le fionga le li pale mia, ia me se foi le fionga le Mean Star tupi. Ia ona whaapela, ia na whaalawi loa atu le mamalo le atunu.
Malo, papai, ia, leo ta, pe o ta si nem ta utili on taua, o leo tatu tala noa ia tatu metotino. Ia, sanoi. Ia, waftai atu ia mofanua. O te loe lava atu le. E sila fia o mofanua i le tūlanga lea. Ai, ia ula tau ia nā la ufa malu si au lava malu le tunu. O le tūlanga le o e awane i miss out tātou ma le whamanianga nei. E, ta te langona fo i lava lo ta fia ma lo ta nau. I lo ta wawai ato sa taita me to tino lea e tātou te o ia e whaunga. Ia e peo nau wa matala tu umai a senga le tūlanga o lea a o i tātou. Whaftai fo i le whiunga le lipalmia o lea ua i el tō whae. E o mai nei a le au whaingaluenga e whai eisa tātou fo i. Ia, am saloa uia o te ala tua i Samoa o loe e suele me ave i lau se lengi ia. Ia, peo lau to e whau watu nai a mofanua. Ta tere i oa i le whatino ina o le whainga o lau listanga. Asi, o mai tasiani o rua langona i le whamoe leo le malo. Leanga o le foi pe i whai ba ia i le vahenga lava lea. E le au mai se me tam whai e angai le vahenga lea. Ma mai ni me whatupu langona, ma whamalo si au, ma whatupu manatu, ina ia tupu permele o lea, tupe fau e whai ele valele. O lea ua mai ele malo le whainga. E le o whamoe le malo e ui ina alu i lalo i le meo le aitalafu. Ai le o whamoe na le malo i a toi poponi aitalafu e whaile valele. E tasile me ta ua e ao o na tuu i manatu o tangata Samoa. Ua ave i lalo aitalafu. Ai le o whamoe na i a toi whapoponi aitalafu mo se valele lava ua tangi mai i le atunu. E le se valele o se malo na le malo whiwa iai. E leo se valele na pale mia marka peneta tangata o pale mene whiwa iai. Mela le ua pena i e whainga malo, se whainga le lei. Ina ia whai e tangata o siana lava mea. Nā whai o le mele sa wele upu rata tō tunu, o le mea tō tino. O le mea tō mai le tino. O le mea tō mai le tino, o le iwio, o le tina na whau e ta maloa. O le mea tō mai le tino. E wha me melo i le tangata. E wha pele i le tangata. E whai o ana mea o lona tino. Mela na ta ua tatou pa itasi ele mele le vaenga le malo ua o mai. Aua ele fa moe le malo ina ua alu i lalo la italafu ina ua umana totongi le tele la italafu. Ua leo fa pe o ia fui au feni italafu. Pe fai pele faia. O lau ila lord pa sene fai ili silong. A ole ma fau matala. Le lau te whangane upu matala. Ioi. O atu pe fau. Lea ua whaonga, e leo se donation sa mo tu sila fia, investment, o lau share, e accumulate lau tupe le wha matala le fionga i le li pāle mia. Mese lua langona, i le tā ua, o le toe wa ai ma mau le malo, wa le tango fia le ta lafu, ua nga i mai tangata, o si au mea tō tino. Tauno ia. Le leitu la epa, whaftai ua sau no manino lava le fionga le li pale mia. Le sa wha manino o loo sa ni tupe fou, ni mea fou, ina ia ngā lue ma ati na e sio tātou atunu. Le lawa i ele tō wha ile vālele, ile awala e wha i ele vālele, e le i wha pēr whato asa ili nei. Wa lewa na whaile research i tūlanga leo tātou vālele. Taluai wa 4 miliona tupe wa whaaluina i le ngā wa wālele iena umatu nei. Wa leo to ieni a seta le malo le nawaenga. Le lawa i ele a e tō wha i le tūlanga lea o le whai o le national account o le investment so o se Samoa so o se tulu inga o le lalalangi. O le whainga whalamta upuni. O lo manino e le o se investment a le whainga malo o lo tula i mai. Yes, Ele investment a le fast. So o le upu na mai le fionga le li pale mia. So o se Samoa, so o se tulu inga o le lalolangi. O le tau share le nei. O le a o lau investment le nei. Mo oe, wha solo i alo ma whanau o lo a inga.
Pela a whape o oe e te fast, e te HRPP, sub tu tō tasi. This is all for all of us. E leo Yes. se mea tō tasi mo le fast. Wa whailale nei. Lela la watua whate te inga. A whape nei la, say for argument's sake, o le fionga ia leota o le HRPP. Ai wa e to whaia leota o le ai, o le manuia lea moa unga sea whanau a. Whaatau le share leota. Aluai ua le lei ato o toa shares wa maua whaamanuianga ia benefits. Mawai, wa o male taimi wa mawai atu leota male nei o langa. A wa iela na wili o le whaasoa ino lana share. I lana whanau ma whanau. O na tula i maila ia, iai lava se tasi o le whanau whapea wuia. Taile lei papa, le watu maile nei whaamanuianga mo tātou. Te tilo whai tauta mai ti i le tūlanga o le share le nei watula i mai. Na whesili lea, but o papa sa halu lango le HRPP. A le fōlinga mai o share ni nei le teimi o le whainga malo le fast. O inae whamausali ele manatu le tamatiti na te iloai. Le ai e sa o la mea sa whai le whainga malo at the time. Ona e le fast lo papa. A o leana o mawal whaamanuianga. So this is what I'm saying, whawi usitala. O le manuia wa tasaa mai mo le lau tele so se Samoa. Pe te pae o luli pa mumu, you are still entitled o le Samoa udiuli. E mawhaina e mawaile whaamanuianga. O sa whapoponga le atu le epa. Pena whamanino atu. E le o se donation. Ave ese tūlanga le tau whasese whape o le donation. O donation o sau foai, le ai. E le mwhaina e mawain whamanianga e sau foai. This is an investment. O lau tupe o le ave tausi ina ia maua mai le whamanianga le taimi matua ai. Pela tūlanga, e nisi whape mai, ia, o nei o fua le vale le ai. E le whape la whaile vale le Samoa. Whaile o siena e anu fua lea. Le ai e iai whaamanianga e te maua muli. O la share lea, te tausanga maua mai leo le vaenga, ia pe fieni au pasene, e whaapopo ina au points. O points la nei, e accumulate au points. E inisi o tōna mamalu e atunu, o le iaini o tau share te tono le New Zealand mamia. Whape nā la, maua au points. Instead if you malanga i Samoa, whape me la wala tupe fa tongi sa potu fatan malo e mawhaina wha o ngala i ei whamanianga ia points la ia e mwhaina te tongi e lau fatal malo o points fo ia e mwhaina te tongi e sau ta abale rental ia mo whamamamanga le ina whaafai fia malo le atu ia por whamama venga le ticket iyo e mwhaina wha o ngā points e te tongi e lau e a whea ia malo whaftai ia, sanoa leuta. Ia, o lau tupele o le e whaafai luenga i tonu i le malo. Pi whaafai ngō fie whapengal mele o le investment. Lau tupele tu so langa e whainga luenga lau tupe tonu i nā i le vaenga lea. O le sifo i mele leie. O le avanoa leile mo tātou ia na tātou mai a e le i whainga luenga se si le malo. Tu sa o ele wa whainga runga i o ile vale le malo. Ono o lau tupele ave investa i o. Pe o whainga whiinga na fo le ina i tau malama fo i le to tele nei te uwa pe. Ia wa o tele au sta te tal no te fa mai se ia waku fo ka ko kupenga ngau vale le ngau ko me ka ko kupenga. Ala lang ngau vale. Ongo ka ko wa. Ia e wale ia le tala vo ele ese lo fifia ye. Don't think negative. Yes. I think positive. I mea uma e te alu ye. Po le ale me whainka ke ala kui. Kasi alo mahu fo e ke mawhaia. Ia ngai alu ale ele whai e ke mawhaia. Ia. Asina toi whapopotu na e mana i tele le whamamanga mo whanua. Malo whaftai, that's the main concern. Tato ni challenges. Tato ni lui e ono pera laua ta ua le melea o le ngau bankrupt
o le ngau o le valele ma oki a koe ma investments nei tangata. Ele leila tasi le metaua. Ma whanua whanua mata mai, la se me overcome mai e malo, wa lela la ave tatu tupe invest. A o le malo la o le ata oto iai le bankrupt, ma le bankrupt. La satu tala. Mantua tupe nei o le laa vitu o le utos, o le whaafainga luenga inga le utos ia shares a tangata la maa. Au whai pisinisi so tangata tuto tasi o lo o iai o la tau shares I tonu le utos. Le la muli atu le vaalele, awa lewa na generate ia pasene po mo interest o le mawai tu tonu ina. So instead la lela mawa tato interest mamia, o tato benefiti o lela whamanuia inai tato. Le tūlanga le whape le bankrupt, e le mawhaina bankrupt le vale, le pēr whapea, o lea la awha au ngā tato shares, whatau mai e le valele, whaanga ioi le whaanga solonga le operations le valele, whaanga tatau uma, o ina le maua mai ai le whamanianga. Le tamwhai le malo, ina ia kawa uma root o I tūlangi o lo iai le mamalo le atunu. Wai le whapena o Samoa o le awhai malanga I le tato valele. Manua o Samoa le watamwhai e si tia le lasanga o le malanga mai o tangata mai whafota whawhau. Le whaila watamwhai si tia le tūlanga o tato whatal malo, whale mataanga mamia ina ia lolofi mai e to tele le atunu. Tele awalo lo tamwhai le malo, ina ia promote ai Samoa o I la le sau ele solo o le la tamwhai fui malanga tu sa o mai fafo mai isi atunu. Ina ia mawhai la vale tūlanga lea, generate ai le telo le tupe, pa whai ngofia ma ia maua, pay off o tato valele. Wal whanau no ta inga le ia tele le tato fleet, pay o tūlanga le iei fiti. Malo, whaftai leota. Ia. O le main concern le tangata, na bankrupt si le Polynesian Airlines. Le valele, company valele sa. Pe o ina lava lea lea lau sau sila I le tūlanga o le whapea mai linga ngana ale hita pipi malato. Wa lewa o na mana o mie Samoa se whaamama a venga. Wa taunga tā pa sese Qantas e New Zealand, Fiji Airways, ai ana au mai lewa se wa o lele o Samoa ia. O lona winga o le winga o whamtalanga le avatu loa le wa lele o Samoa. Whaapa lalo whaamama a venga I le atunu o Samoa. Ia matoe fo ia Samoa melen tupu mo o le bankrupt. Sano ia. A whai na whaale tonu le lato waitaimi le running o le waale le Samoa. I leila se mea o le ato e au mai le aikia na lato tu whai le aikia lea. Madi? O le ua mali le umatangata Samoa. Male malo filfilia le oi nei. O le afa atau le e Samoa, tangata Samoa, umala vai fia fai sia I tonu I. Ia wale le Samoa. E leila se mea o le atatu popole I fua I talal vaenga lea. Langa leo o matua au mai sa o la wailuma. O le lato wa lea waisu. O le whai o long se amai e kawai mea. E le whapena ala le malo lea. E le mana o mia le mele o le kawa o mea. Ai o mai le sia o ngā tupulanga. Whawhenga lako kōni. O leo o whatatia sa o ale malo le ala fua. Mole le leio tangata Samoa uma. E le mo le leio le malo. Ma ta ua le malo le tele o mea lana la tau whai. E le o le mele na le whai le malo lea. Mole le leio tangata Samoa uma. E ala foi la o ngā bankrupt le mea. O tātou ua? O tātou ua le running le mea. I male tu sa male mea hore. E ai ka lafu I le whaleoloa al Samoa, ai alu whakau I le whaleoloa senga pe amu alku. E fia la e sau e mga ai alu fua I le valele lea, ai aolo kai me mawale ku pe alu kong I le Fiji Airlines I apole.
Ele Yeah. ele fa penal ele e tilo isa mo. Ia il malo. Au tilo fo tatou ia. O tatou ale le ia tatou me o tatou fo e toe fa le tonu. Io se una toe fa o tu le pa. Pa te tele leo ta o te manatu leo tatu pa i mai leo toe mamao ia pe si mana o sisi mta taua. Ai ese taua ta ukulea fa mole sila fia le atunu. Na le lau fa lo mai le fiunga le li pare mia. O le currency fa ta wel vale le fa ta mani America. O le currency foi la to e manatu e tau ona fai e lau sia. O le tupe America. Io tu sape te no foi New Zealand I nei. Ia a fufu ane ia o le winga na fai mai le fiunga le li pare mia. E fa tau le currency America. Ia le foi tatu walele. O tonu fo le malo America. Le o tilo iai le si meta wala na se dinga mafanua le la me malo pi a matame New Zealand ia o le UTOS New Zealand UTOS Australia UTOS USA pe o fainga na le o pa no mai le la tatuanga iai I le fatawaina pa man mai na mafanua tulanga le o lona winga wa faititi ai mo le paperwork fo le te aru lungo le online ai o lela a fio mai I le minista manisi o au malanga e amata mea o to New Zealand ia se I o tu fo ia matou I America ia e ta pena I ai li tangata New Zealand ta pena I li tangata Australia ta pena e matou I America ia mo le fa mo tele mafanua ia pe le na toi fa popo pe sa no le ota le tulanga le bankrupt ia o le tulanga le sa bankrupt ia tatou Polynesian Airlines ai o le abuse yes o le abuse mele sa fai fa aita lafu ia malanga fa na mawa o le ofinga luenga policia sa ai e aita lafu tuper kashia and all that matua I lato abusinga ala meno iai na iai se tulanga fato fala inga a lesa min sta o le valele ma lesa sa palemia e fai ma monitor masiaki nei mia sa tu tia I lava ia fe iai lesa ta a mol mauto teleisi mamalo le tunu na mai a fata sanga ya tule e pa watu le pepa e o fo mai la malanga au la kapi ma malanga e kalesia ma tu malo le fa maoni tongina o le ala mela ai wa amai le lato le fa maoni le taimi o lato no fo inga o le ata un fai e pailango mai ele no fo inga taimi nei le taimi le nei o lo tutu ai le fionga le ali pali mia male kapeneta nele le ye mama nira tato watu mu wale sa o fu o pe ni va le la to ainga ai le ma fai tato wo fai fa pe le Fiji Airways Qantas o in New Zealand le ma fai so which is le termine la fionga la li pal mia ma le fai malo e le to Italia no money no fly that's exactly what it is ele expect for e pa ud basis no yeah fa fena expect pa o le venture fo lefto a amata yeah la se lua la se fina ngalo le upule pesi so o limoni pesi so o tule fa mama avenga ile atu o ile atu tong ta pasi na se lua leta le fa mo o la vatu la epa o le tau fa se tau fa leanga ono lea le mafaina lato fai o le lato taimi o le wata mafai atu fainga malo le taimi nei mo le nei le atu a leo mai tau fa se na ia fa se ina mafa fa o tangata no malo paptai mane lota ia avo ole o fa ma avenga na le na tu I foi le seri vai mai sa ta tauna mai le itua ile ina fola itua ia silo matua masto ina ave lumba no fola I lumba le o business so ola la ben no folle ale to ina ia mallo matua la fia no fola ale fu wa ku kama ia mala ku fa portiki ave lumba yo
Ia mai la e tu nga whamama awenga ngā kamai. Makwaso dia kula fo. Me tonu ana tau whawalia. Le foi la e PPC la olia. Whamama awenga ilia. O le ale me whamama awenga. Ai ala kule poni o le New Zealand. I ke whakwe. Au e fia mo sa pasi se 5 suka la. Se whamama awenga la ngai o ile New Zealand. E pawar kala le New Zealand. Alo so sko vale le e mo ko nga pasi se. Mani. Ale la tu te mana tu te mo e fai tu nga whamtalangan na i vale le. Le se whamama awenga le nofo o e lunga ina il palmene e sau e fi ngau i e ka kaunga mai se pase se pa uia mako le kong palmene o se e sa or kala le al kawaso vole e va kule ngiu ingur sua ko ai mare ako ala mea al malo la mo ko me ngai Esa or kala le siko ingon maku ai ngai so e sale kwapo popua sale kwapo popua na vinga kami skafa si popo ya maku popo maku kami kio nei maleo skafa si o maku maleo apa mero marco inga se ai le popo ai maleo ai e puara mo ai mana ia le tala neringa mai mo fanua e leota o le whaatau le whale o le saina, ai tā lapu le whale o Samoa. Ia tonu ana o lea ia, leo tatua mai le si ui, i se mta muri o lua whina ngalo iai. Se kauku, mai ka ika si whaingi o ka vai, o lefko kakau mai kou rau, ele mai whalolo. Mai, watu po le pisa. No whai ati o e a mata le iwa tā po ka lame. Na uma taimile nei pule o e male. Me o ngā ele Aotearoa. Ia o le matau muli a le fia batua i se manatu. O le no matamata nei o sa i marito ino tula epa. Ma whapea mai. E sa le pale mia le ai sana fe au. Na te le ma whai se whatununga anga ia whasan le anga lua. O le mele le tūlai mai nei. Wa ova lona ia so sopo. O le ala na ia fe au i le mata upo whaasale le anga dua. O ifo manino sa unoanga le fionga le li pale mia. Na feiloa i ma le tuma matangata o le tuma lo. Te le loko le tuma lo a tope na o iwa. Na feiloa i na wha manino i ai. O leo atu le malama to tele o suina o atu. Le whaapea na wha o ngai le fionga ia mangele tupe no des. Le la sa wha mama lamba uma le fionga le li palimia. I tamali i fo i na o atu whai lato feilo inga. Ma whaapea o le lato febesia. Pe fo linga ma ni mata upu wha loto i fali. I le lato vama le fionga ia mangele. O na whaapea o le swafa matai o mangele i iwa o whatever. Anyways, le na sau no le fionga le li palimia. Na le leina wha manino i ai. Ai te e lava le nisi o le o tamali na watu. Lela na avel fautuanga. E lea ia ina le whai ngā malo ia whai unga me whai ale nuu la tau. Ai ona o le poloketi le lalo le anawatau le whai ngā malo. Wa whai le whiliwhilinga le whai ngā malo i le tangata na te tau aveina. Ai o lātou e whai se a lātou soa le puli, tu sai ma le lātou whawhitau li ma le fionga ia mangele. Le la watu uli mai loa, wa uma foi lana whape mai le fionga le li pale mia, wa uma na ona ia whautua ina mangele, e fo i sawai, e fono ma le tu malo. A le sa wale toi ina sa i mai langa lai, whai mai, e le ai se whiau, le wana wha se ina le atunuu, na mai manino la fionga le li pale mia. Sa noa le leile pale mia i le malu le tu malona la to felo ai. E hoe soa le pule tala noa le lei o le afa ataliatu. E le mawhai ari ko inga ari i le oto. E o fatu. Wala tatau ele lo suit lea wa. Nau le tā. Sano i le oto. Ia. O le tu malo tonu ale o matu. Ia, mon.
To telefo yo tau ai ngolo fa peona ye I to tonu yo. Yo foi la I le matu ai ngolo ye foi yo nga ka sengi yo o le ai nga foi tonu o iva. O le fala vela ye. O le to tele o le wali I o mai me I le tūlanga le. O tu tonu o iwa. O ia I vai a whai. O tu tele a mātou I tonu vai a whai ele o iei se tūlanga vo ele e te I le tūlanga le o I le temil nei. A tasilal nei vai ngā o le e aluanga I le sosani le o te alua I le asalufu to. Okay. Ai whainga tā tele no maitauina. Po le a tonu le sa o nei mea. A le foi la te alua tu whaise taimi e whaise mātou taimi ma le Education Minister of Education ia ma whape foi le a fionga le li palmia. Ini whautuanga foi le I le tūlanga e. O mea I o te ala tuma. E a fia fua I al porkiki. Nei te ua sause si o la wali I e wha porkiki mai mea. I o koe foi whali mare le me ele ona ele porkiki le dauna le avatoi mea. E o melana le e la fua I lo te mafau. La se to inga whainga e whaiwhale I la wali I tonu yo. Ina ia awane ia fia I al soswani. I la to mea vesine yo. Ia o tūlanga na le ute whano noa I le uli ia. Ana foi la wasa o le sa o le whamamanga le mofanua. E leo whape o te e ngai le malo I la tu tausanga le a lau koe whai ia le afionga le li palmia. O e koe so le pole. Ba waku lela le fo whatonu foi. A to whafonga lea iai. O leo whatonu ia sekati. E alu lea alu e fono male tu malo. Awa lela la ve aku fua ia maisi. Anga o iwa. Anga o iwa le whetau I male ori. Kei ol mea na le e tau langona ia se whaano noa. Voi le ia walango o iwa malai tele. Mali. O ia mātou ia ol malai titi. Ia ai pera o wa vel malai tele male majority o lai nai I. Ia. Pe wa whaale tonu male mea. Ia ai pe o sauna to e soso atu le mta upule. Ona o leo te mamlama le I le tūlanga la ia le ia mta upule tonu ipa ma le tu malo. Ia whafte kele leota ia whafte fo I le to fine ia mo whanua. Ia au mai ani o tātou langona muli. E a ngā I lava le mata upulea. Ma le tau mawhai o le nuu ma le tu malo. Lea ua tali atu le malo. I se tali whaingofia o na manino manofo le lei e tangata uma. E le whaia mai e se I tu malo po se nuu. Ni whai unga me whai na tapena le malo. Au le whoringa mai. E oso le tuangai. Wha oso mai le tu malo. E le mwhena o e tangata I tu o mea o malama nei. E le lei am tatunu nofo mane mana malama. E ala whena wha malo sia ia le fio anga male nuu. Nanga o iwa e anga le suafa mangele. E le o sapua. E le o lan malama. To e te tau ala o na manino. O ai tonu le tangata le tu o le fio anga lea. Lea na te tau wha so mai. Ina ia. Ai le avatu le malo le mea e le iai e le I ngau ia. E le whaunga ia mangele stupe. E le I whaangaina ini ana ia mea to tino stupe. O ni whai unga fo ia ana whamasinonga le ua ta oto e langa tonu. A o le tātou awa ai. Tātou te langolangoina le malo. Ma le whaatataunga a le malo loina. Ia, me ini mta se manatu muli e wha uma e tātou mta uku man whaloa. Ia le leitu la epa. Nā se tua lalo. A whaafonga mai ia le tu malo. Ai mai se lava ia iwa.
O le tulanga le tula I mai. Fōlinga mai o le tau whaasese ia o tō tangata I tua. Le lawa involved tula epa. Tanga I lima I tu malo a le JPP o lea ua ata mamai. Matali mai I le application o te teifono. Lala mele tula I mai nei. O le te teifono I lātou. Lātou te le iusta ia le mana onga tula epa e aua le o e te te. Ale almena whai. I tilo lātou. Lātou te le I o mai e whai le mana onga tula epa. Na o mai te tonu o pale mene. Ona ua filfilia I lātou e lātou I tumalo. So therefore, o whē sili. E sili le mana onga tula epa pe sili le mana onga le tumalo. Lela ata mamai le to lima lia. Le o tai teifono. Lela abatu estu o lalo ia o tau iwa. O e soa le pule. O le manuia le nā wa abatu e le malo. Le poloketi o le miliona. Le manino e le iai se au nanga na lape I le taimi o le teifono ia mangele. Lela watu e wawai fo ila e le fionga ia mangele. E ui e le I fai pule. Ai ona o ia sa run le palota. O ia fo ile na apalai sao. E le apalai le tau sui le ai nei. Le apalai le tau sui. So o anava tau ia le vaenga wha upwhai. O le poloketi o le fast e wha pia lava o na wha tau taia e members o le fast. Ai ui ele I apalai le tau whai pule. Ana wha pia apalai. E pei foi o isi tu malo e lima ia iai. O lai ko share le teifono ma le sui o le fast. Ia na o se manatu ina ia tuu atu. Ia tau mwhai e so le pule. Ina ia sa atu le manuia o le poloketi mo tau I tu malo. Wa whai le tala tula epa. O le amatou la asia le si tūlanga iala tula fono. E le aisa le aise fe awa tula epa. E lolosi mai ei te tonu I mea whasale le anga lua. O lona lolosi foi le I mea tupu ia whale alilitasi. Le wha umi ele mata upo whale alilitasi. Whawhetai I sui e lima o le HRPP. Lea lātou te le italia ina le mana onga tula epa. Ai sa ili e lātou le amio tonu. Ona o le lei mo lātou tu malo. Malo, whaftai manino I au whala I le wha manino I o le vanga. A leota, te tāwanga muri o le tātou toe. Ia, e se tamai ta ina na whasea mai fo ia te uisa utari na watu ia I lunga o le Facebook. Ala tala le na whai e. So ia tu te muli pongisa. Wake up and smell the coffee. So ia tu te o I tā inga. Awole o I tā inga. I se wa ile tilo au le malama ia no I le fionga le liponi. Pawale mela I le mafufau. Nanga o I o le unga fa masinonga o le ngoi. Ai le unga na fa masinonga le ngai nei. O le timing se le timing ave ia tupe ia na fa onala o fa longo I fa amtalanga. Ai le o mauti noa le leile mena tu. Le tele la na o vaenga le na mai I le solo le. Le la uto e nei. Masalo ia. Talo sia ia. E totoli se o e iwa ia a ingal maliato. Te lo fo to fama le utanga e telefo. Madia. Ia e fa no pe fa tulanga le o ilta tu tu malo. Ona o nai tangata. O lo fa peona le taliaina le mele. Malama fo ia le falawilo le na watu. Ele fa pe le o malama le falawilo. Ia na o to fa pe na tu I se unu I iwa ma mai fai ia me se fo ia le tu malo fa sale anga lua. Tu fina ngalo mali. Fai se me ina ia le ilta tu malo. Telefo ia sosani ia tau abatu e sosani e tono a onga I tono le tu malo. Ia fai o le whainga lea. Ia whanua noala ia leo o tama whanau o le tatu tu malo o lo tau whai atu. Au ase le leo le tu malo. Ia mal malo a toa Samoa.
ia na utoi whapena tu lepa, haftai tele lava. Mana i tele le tatu tanonga lea. Wa whea ia sio matu tu malo i nai whasale leanga lua. Ia me se fo ia le i ol matu fo i nau watu. Tama whanau umalawa o le tu malo le newa. O tau whai atu e nau watu e watu ni me whaalea ia. Ia tono le tu malo. Ia a whape o le whinga lea. Ia, ona toi fo ia le o se manata. E so ia. O le mai al porki ke whai e tatu me ia le tau whai. 2 milionga fo. Ia, o mo fo eno whai atu lau tala si tu fine na. O wal wha porki kia manatu tangata. Al sa wal mga kuya me whai el manatu. E ua ke ngofo wha porki ki manatu tangata. Ia, na no toi wha penatu te lepa. Mo whanua. Ia, malo whaftai, ia o manatu o leo tatu tau merisi ui or tatu au nanga ne yaso. Ia, matule langona leota ia e te mai se tala wha mawai mai i le ta ne nai tu vai. Ia ona ma wha umailo na iesia ma ta munmuri le mawai. Ia, ma le tamitai ia ma whanua. Ia, ona tau mawai fo le mai ia au wha umaina tatu au nanga o ne ia. Whewhi man wha alora. Whamalia tu atu le epa maleota. Ia. Whaawau le po kalame ia o le tātou vai o le asia o le me masani. I have got an emergency I have to attend. Yeah, okay. Yeah. Okay. Yeah. So, before. Ia, manatu le nā leo ua whātou whamai ia le tofine ia e taunua ia e tāti tau mawai e linei a whiawhi. Ia, tau ele inu sa kofi se whare kofi linei a whiawhi. Ia, mana e volna. Ia, tu lepa ai me se fo ia na ua tu muli atu ia le tofine ia mofanua. Whaftai tele mul tātou pōkalame. Tele se au ngā fo ia tātou umanei e whaia pōkalame ia ai whapena fo ili whafunga le malo le tunu. Whaftai tele lawa i e olo whapeo na whafunga mai. O tātou paanga masani lava tu lepa e lemwhai lava na tu alalo la tu alalo mai fo. I tele o taimi pōkalame ia ma mea fo e tau an whaalea. E o te whiwhia tele to ngā melna o tangata e tu alalo mai i tā pōkalame. Ia ele ini tu alalo fo ele le negative na o tu alalo la vai whaaftai tele mai. I mata upu ia me se fo i le talitonu ma malama le i mea lai tupu i tātou atunu i Samoa. Ia o nau whapea tu la ia lea. Lea se futia walo lea fo ini whale tonu o le ma ua fo i tā tautua ia me se fo ili to fine ia mofanua. Ia, abe ia i uta lea vaenga. Ona tātou umalawa. Tofu tātou marisise. Ia ai, ole fina ngalo le tua e mai whaafile mua i o tātou loto mo tātou manatu. Wea foli nei taimi e whaamalulu atu ai. Ie fo ina whai fo i tātou mawhili. Ia, na ona mātou whapena atu. O leo langal nei. Ia, tātou te whawhamangaloa ia a o le tua. O ia le e sauel tātou whasingamanga. Ia ona whapeat le tu lepa. Whaftai tere lava mon por kalame le nei aso. Pa ia malu o Samoa o lo whapean whafunga mai i o tau taulangi. Ia whaamalo ma whaftai atu. Sunga i whawhengainga mo la tu whantua. Malo le tau swing no le ipoleola. Tai au foi ia. Maua le launga wā. Le tau sia o mamoe ia e whapea foi e o lo whapea na iei tono e kalesia. Ia leo whai tō whāma leo whai utanga o le tātou atunu. Ia maupel tō vai ma tō lima. Ai mai se foi la o tō whautua. A wā mo le leo tātou atunu. Ia mai tātou o lo whapea na lalam papa au i atunu mau. Ia, ona watoele e leo le whaftai tere lawa le fionga le li palmia. Le whatua. Ia mai se le no foalo. Ia whapea foi ka peneta au. Ia o le pale mene foi atua. Ia, la sunga foi tu le epa sailele malia le ngoi. Ia, whai malu o whaiba. Tātou malawa e, tātou i tau malawa i le tūlangal nao o pa ia ma malu ainga. E anga foi le tau ai atu ni whaamtalanga. Ia ai awha aina ia ainga atua suafa mamatai o ainga.
ia na o toi fa pe toi le fa tele tu le pa alo fa tele tu lava mo sta tai nei ia fa si ta ko fe se me ia mana i fole ta tal no ai ia o te manatu sa mo le ua fai lava ia le fonga o le fionga ia le ota ia pa le fiong fo ia tu visingano ia fai mo masu e matu le matu upu ia a o fa pe i le atunu o le fionga ia le ota le to mamao se te mi on tu o fo i le o atunu le ota ia mtatu lima fa to fa ia la solo su tolu ele te lo sa mo masinfo ia manu e tele fenga malanga fa mo moenga ia ile nga foi fa mo sili on taua o lo walu i Samoa e Sedona ia po ai lava ia a o le fo ai mo o alom fa nau ale atunu ia e tata mavaia ile nei ia ona e anga ilea ia au fa mata por kalame so i fo ia ma ia mania o le uso felwa ia so i fo tulepa so i fo ia o le na Samoa ua mai a fe au manga ruenga o le nei aso to vai mai tua ia o ta pinanga ia si uso ia le potu le o te whangaina ia mo la o nanga ia ele ngata o le potu te le o no foa ia mafua ia te vai mai e tua ele o le background masani le o la o porkala me ia o no le o nei New Zealand mo le teminei ia o le fua Samoa ma le fua ale malo Israel o lo o ngasu e foi matele ele mautala o lo fai lunga ile lango le malo Samoa ile malo Israel ese taua e a e malama ia mo le teminei se o le va ai fanua dio e peno fatu se o talu manu o le moso temi ia se tau fai o tavai le matango fifo o le nei atunu tatu to e felo ai ile aso ngafua o le aso sale na ia imato i California ma le malo tele e mo le nei lava taimi ia le ua a batu ele fionga ia le ota ia le tala e a malo si au tatu whainga malo mon tai ia o manatu ia sa mole atu pele tatu to e felo ai ile vai aso fou e a fina ngalo le tu tai ia ilo so fua mo ola a mo terminate o te whapea atu Samoa so fua ma ia manuia o lauto o ona